umunyamurenge wese ubaho azi Galas kandi ntabwo yamenye mu nzira mbi sinambaye ubusa ngo nje muri social media kugira ngo menyekane kuko izo nazo zo kumenyekanisha sinzanza ku hano ngo ntuke umuntu ngo mvuge umuntu nabi nkuko muza mubona social media abantu nibyo baharaye kuvuga ibintu by'amatiko gutuka abantu kugira ngo namenyekanye mu nzira isuku nta muntu tugira ikibazo nkeretse uciyumvamo wenyine ko ni ibintu biri common ku banyamurenge bose bogosha hari muri Kenya ni twagize haso watemye umuntu se kumutemaho ni ibisanzwe hari reka nkubwira utuntu tubiri tw'udukoryo two muri Kinyozi umunsi umwe hari ninga ndi kogosha hamahaza umukiriya ngo ngo ngirira vuba ngo nifanyie mbio haraka naenda church yambaye pantaro ya black ni shati y'umweru yatebeje none kubera ya pressure yanshizeho nama mfata mashini aricara nama ntangira kogosha bwiriri naho sinibutse kumushaka igitambara ishati y'umweru yamihinduka nwarebura nawe zakobaye nakababo byamubaye yarababaye uwo mugabo arababara imana yahise haguruka ati igitambara ahita sohoka atananyishuye hari umuhungu bita uriya muhire uriya wimusasura muzi muhire yigeze kuja kogosha uri kumva ngo agere kogosha bamuzana umwana wari ufite aforigera nkiriye yamafata imashini nawe nubwo munsi yari yagiye gutangira yamafata imashini arayicomeka bari bamubwiye ngo ntawumareho bamubwiye ko azashiramo yamenyo ya namba mashama amenyo ya namba akazamafata umusatsi w'umwana ngo piu umwana agavuza indu umwana akavuza indu naho ntiyacanye mashini wibaze nawe mashini urumva twatwinyo kutunyuza mu rusatsi rwa afro kandi agakabagirisha imbaraga nkakurya woguhaye soko mashini idacaye so twagize experience twese ariko ni ya rusange ni haso kandi sitwe twenyine n'abandi no mwisi yose nahobeye kamiliyoni namangira ngo none ubuzima bwanje bwose bwo mwisi burahindutse ngira amaranga mutima abantu banci barabizi nararize ndarira ku buryo amaguru yanje yananiwe guhagarara aratitira hitangwa hasi ngwe hasi ndarira nkazaza mvuza induru nkivuruguta hasi kubera numvaga ari nk'inzozi bibaze nawe reka nkubwira ikintu kimwe ni nkuko umwana wowe bagitangiye kuko ubu sinzi umuntu twohura ngo mere gutyo ariko umwana ugitangira uyu munsi ukamuhuza na Diamond uzubona bahwereye niko byangende bro narafentinze kabisa namuhobeye amaguru ahita acika intege mpita nikubita hasi ndarira ndamubwira Mungu Imana ni nkuru kabisa this is God so bandi gutevza so ariko ndishima ndavuga ati Imana ni nziza ni ukinibiki tumare rero umutipe arambwira ati baranteruye by the way banteruye amaguru n'amaboko uri kumva aho hasi kamina navuga ati mu muryamishara kuri rantebe hari intebe imeze nk'indaraza bamfata amaguru n'amaboko sinakumbasha guhagarara kandi uko nukuri kw'Imana bandyamisha kuri ya ntebe barampungije arambye ngo cool down Galas ngo nta kibazo ngo usikwe na shida wishapata Jose shauko na Jose Kamiliyoni niko avuga mu anshami cyizera havuga n'ibiswahili byinshi ngo tumare rero ahita anyicaza ku ruhande arambye ati nyibwira urindi kumenye ndambwira ati banyitukunuka amazina izina ry'ubuhanzi ni Galas naragiye nasanze abahantu hameze nko mu Buyenzi akazukangana nkuko babana mara abasore babiri bari bafite dutanda nimba wari uzi kano kanto bazabapasirizaho tungana nka kuri tubiri kamwe hano nakandi hari umwe akamaryamaho yubitse ndata nukuri ntiyohindukira uri kumva arambwira ati sasa kini gitanda cy'uwo muvandimwe kini cyanje ati tiwoharara ntiwobishobora ubona hanuka none ihanganura hari kuri iri ntebe muri kumva nama nsanga intebe urabona izi ntebe za kera zimeze nk'amakusi ariko zagiraga iyi misego woterura ikavaho hari iyo ntebe ariko idafite imisego hari imisumari gusa bahonze bafatisha ibindi biti bro naraye ku misumari ishinyitse imeze nkuko tanza n'inzara tariye natangiye kumwandikira mwishuza mubwira ati se nimba nemeye ko noshaka amafaranga nkaba ngusabye kumbwira amafaranga bikenewe ukambwira ngo yaye ngo we ntuzi ukora ama video ngo nzabaze ngo abakameramani n'aba director
kandi nje uzi unkorera atokora kuri level yawe wambwiye gusa uwawe ayakorera akaba ariyo nshaka tugakorerwa n'umuntu ukora ibiri kuri quality yawe ahita ambwira ngo no ngo nje ngo I'm not a video director ngo talk to your video director ndabyihorera none haciye igihe rero numvaga ko bitagishobotse ibyo nashiva yambwiye niko bigenze nyine arankwebye none ntangiraga kumwandikira ama email mwinginga ndamubwira nyakubahwa ndakwinginze mfasha ntabarira ubuzima ubiriya wansezeranyije umfashe nkora indirimbo ndamwinginze yamansubiza ngo am I your father Trashes uri kumva mwase ndi papa yego ntago ndiso uri kumva so iyo tuja kuba tudafite discipline muri cya gihe twari dufite fame mu nkambi twari abastari mu nkambi ku buryo fame irasindisha ni nk'ikiyobwabwenge aho byari bihagije kugira ngo tube twarateraguye abakobwa amada kuko baradukundaga cyangwa tumwe inzoga n'amatabi hari byinshi twagombaga kuba dukora ariko iyo managinze ikintu gitoya Imana ikwaguraho kurushaho niko yatwizeye ibona ko n'uru rwego tworujaho kandi tukaramanaginga ngira principe nihaye mu buzima ngenderaho zirimo gushima ku mugaragaro umuntu wakoze ikintu ciza kugira ngo tureme abantu b'imitima myiza benshi mwisi harimo iyindi principe muzo ngenderaho yo kuvuga ukuri kose uko kwakabaye donc njewe ndi umunyomozi w'aba bantu bagendera ku mahame avuga ngo ukuri kose nti kuvuga so icyo ni ikiganiro kindi twogira nkakubwira amahame yanje ngenderaho kandi niyo yatumye mbaho tubaye kaze inshuti za King Pass TV amuherereye hose nizere ko mumeze neza abatameze neza reka tubifurize kugubwa neza turi kumwe kandi na Kababu Online TV twakiriye muririmbyi Galas murabizi ko amaze iminsi mike yani Bujumbura tukaba twamwegereye kugira ngo abashe kutuganiriza urugendo rwiwe dore ko turi mu gihugu yahereyemo akora muzike ndetse akaba yarakomeje aho yageze hose ibihugu yaciyemo agenda akora umuziki kugeza abashe kugera kure intambwe amaze kugeraho turayibona twese irashimishije ni intambwe nziza mbasaba kudutega amatwi mwumve urugendo rwiwe tubibutsa ko kino kiganiro kiza guca ku masheni atandukanye DSM Motivation King Pass TV Galas Music Kabab Online TV tubasaba gukora subscribe kugira ngo mubashe kudutera inkunga namwe mu buryo bwo gukora subscribe kugira ngo amachannel yacu abashe gutera imbere reka nongere mbasabe kubana natwe kino kiganiro ntikize kubacika mugisangize n'abantu benshi kugira ngo kibashe kugera kure Galas tugwaye kaze murakoze cyane ku ikaze mwaduhaye mu gihugu cy'u Burundi yego aha ni muhira kabisa sibye ko haraciye imyaka myinshi tutahagera ariko vraiment murakoze kuko twakira neza uvuze ngo hamaze imyaka myinshi utagera ni Burundi ari changement wabonye sifatika mu Burundi yeah irahari nyinshi bihereye kuri quartier ndimo nasize ntayo narinzi ni quartier nshasha kandi yubatse mu buryo bugezweho ico ni kimenyetso kigaragaza iterambere ry'igihugu muri rusange urakoze cyane naho abantu babonye bameze gute onye bameze neza abantu bameze neza ariko naratunguwe kubera ko ahantu waruheruka nyuma y'imyaka 10 abantu nasize ari bato barakuze aho nasize bakuze barashaje aho nasize abasore barashatse so impinduka ni nyinshi mu zukuri akoze cyane twongera kuguha ikaze kandi Galas watangiye muzike ryari urugendo rwa muzike ni rurerure hari umuntu wavuze ngo buri iyo uri umuhanzi uvuka uri we nanje niko novyemera ni nako nobifata ariko ikintu cyose kigira intangiriro iri official ku buryo ubikora kinyamwuga ndanibuka kera nkiri umwana niga nko mu wa 4 secondaire mu wa 4 primaire ubwo nayo mfite nk'imyaka 8-9 nibwo nahimbye indirimbo yanje ya mbere yari indirimbo y'Imana nahimbye ndi kumwe na murumuna wanje nkurikire so sinovuga nahimbye ukundi nafashe Bibiliya ndayisoma mumare kuyisoma nama mfata gusa guhera ku mutwe w'ijambo kumanura mbishakira melody gusa iyo ndirimbo nzanyibuka kabisa
ariko icyo gihe sinovuga ngo nari umuhanzi pe. So byaje kugera igihe twimukira mu Burundi mu nkambi z'impunzi ngo mpagera aho ngaho rero dutangira gukorana n'abandi basore b'urubyiruko twabanaga barimo mwebwe ba King Pasi, barimo ba Nicolas, n'abandi benshi twagiye turimbana na ba Manuzi, twagiye turimbana ba Emnemu Rugazura, ariko groupe yanje ari njewe nawe na Nicolas ngira ngo uravyibuka. So novuga ko yari nkayo ntangiriro y'umuziki wanje muri rusanga, ariko ico gihe nabwo nari ntaraja muri studio du performinga live gusa. Mu bitaramo byabaye mu nkambi bakaduha topic tukandika kubijanye n'iyo teme, tugakora indirimbo ijanye n'iyo teme, naho byatangiriye. Ariko muri 2013 naje kugira Imana mpura n'umusirikare umwe, hari ikigo cya gisirikare cyabaga hafi y'inkambi y'Imusasa, umusirikare bita Eric. Twabaye inshuti duhuriye mu mikino ya basketball kumwe twakinaga, tuza kuba abajama, tubaye abajama, akambwira ukuntu yabonye na performance muri bya bindi twa performingagamo. Arambwira ati nakunze vibe ufite mu muziki, ati nanje nkunda umuziki ariko nje sinzi kwandika indirimbo. Ati rero sinzi nimba wo kwandika nk'indirimbo zibiri ukanyigishamo nanje gitero nje ngashaka ifaranga noneho tukazisohora. Twahise tuja gusohora indirimbo Ingozi muri uwo mwaka wa 2013 muri studio bitaga Kamlins Record. Abantu benshi barayizi, yakoragamo abahanzi nka ba Baudeni n'abandi. Novuga ko hariho urugendo rwanje rwatangiye go kugera muri studio bwa mbere. Yego. Okay, urakoze cyane. Ubaye nko wihuta ariko ndashaka tuje en detail. Mutangira wenda bwa mbere guperforminga imbere y'abantu benshi byagenze gute kugira ngo babashe kubahereza uwo mwanya? Muzukuri haciye igihe kinini ku buryo ntopfa kuvyibuka, ariko ikiza nuko twabikoranye nawe uragenda unyunganira. Ndakeka twari muri secondaire nko mu wa kabiri secondaire. Ariko hagati aho mbere yuko tugera muri deuxième secondaire, muri sixième secondaire, muri sixième primaire nigishijwe n'umwarimu bitaga Tiru John hari mu nkambi. None akaba ari umuntu ukunda ibintu by'umuziki bya hatari. Urabizi ko mu ma examen no mu ma interrogation habamo examen yo kuririmba n'amendro. Nje nazaga ndirimba nagera ahanje ho kuririmba. N'abandi bayandi mashuri bakaza guhagarara ahandi kugira ngo barebe. Ndavyibuka umunsi umwe nigeze kuba ndi mu ishuri ndaririmba, twariko turimba nimba ari ku 10, ari yari amanota 10. Arambwira ngo ampaye ngo 15 ku 10 ngo atana araza kureba ikuru nagizemo esheka zoyanshirire. Bivuze ngo nuko yari yabaye convaincu ku bijanye na performance yawe. So bihera aho ngaho none nja muri secondaire mpageze mpura n'abasore ba King Pasi, wewe na Nicolas. Haza kuba amarushanwa mu kigo yo kuririmba, bakazoselectinga abatsinze akaba aribo bazoririmba mu munsi mukuru w'inkambi, ngira ngo hari wo kwamagana sida. Aya ni abazungu bari baje aho. Abazungu bari baje bariko bakora n'ibintu by'amamaji. Kiza sinakonziyo. So biheraho turayikora, turarushanwa n'abandi bana turatsinda, guhera ico gihe twahise tuba nk'abahanzi b'inkambi. Tuheraho turaririmba muri amarushanwa, muri babazungu baje turabaririmbira, byahereye aho byafunguye imiryango myinshi, dutangira gukorana n'imishinga yo mu nkambi za IRC, dukorana na HCR, dukorana na za leti. Yo ni imishinga yose ari iri hariya twarakoranye vraiment, uburyo baduhaga topic ya message bashaka guha impunzi twe tukayishira mu ndirimbo. Nje nza natekereza ko ari byo byavuyeho kunyorohera gukora, kumenya kwandika. Kuko umuntu wese yo yumvishije indirimbo zanje azavuga ati umutipe indirimbo ze ni nko gusoma igitabo. Kuko iminota y'indirimbo bari 3, ariko nje nshobora kwanglobamo message iteye ubwoba mu kanya gato, kubera ko zabaye nk'izo zabaye nka entraînement. Kuko kukubwira ngo ejo dufite umunsi mukuru wo kwamagana sida, teme ivuga gutya, ugakoramo indirimbo uyu munsi, ejo tukaba twayi performance, niko twabigenzaga. Byaduhaye ubuhanga, byabaye nko gutyaza impano yacu ndetse no gutyaza ubwenge mu buryo bw'imyandikire. So ndatinza aho rero twageze aho dutangira gukora kuririmba mu minsi mikuru ya za Lewi Marse, umunsi w'abamama, umunsi wo kwamagana sida n'ibindi. Haba n'ama competition yo mu makambi,
tukaza tuja guhangana n'abahanzi bavuye mu nkambi yo mu Bwagiriza bari aba BFB ndetse n'abanyagasogwe twagiye mu nkambi y'Gasogwe twagiye ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi za Kobero turirimbana n'abahanzi bari bakomeye muri ico gihe nka NJ waririmbye ngo ntunkoreshe penalty oya mama no so muri ico gihe hari kuri top ariko ukareba abana bo mu nkambi bageze ku rwego rwo kuja kuri stage nabo twari determine aho niho navuga ukiraho ndibutse twari dufite CD yacu twakoreshejemo instrumental tugezeyo abajama twari kumwe abakongomane barayivuna uribuka Nicola we yari yanze no kuririmba yabaye sana yarakaye ngo ntaririmba turambwira twe tugende n'ubundi tumenyereye kuririmba ta beat twe tugende gusa turirimba ndibuka mu bantu bashimishije abantu bose nitwebwe ndibaza kandi nta beat nta ngoma zose ari acapella gusa ariko kwera vibe twabaga dufite stage kabisa twarayitwitse biriya bikwibutsa iki iyo ubonye wenda ibyo wakoze utarashika muri studio utaramenya uburyo musique bayicuruza uburyo bayikora ukabugeze kuri step bira ni amateka akomeye ariya ni nko gusiza ikibanza ntushobora kubaka inzu utasiza ikibanza ndetse niyo bishobotse uzucukura ukabanza ntuhere kuri bwa butaka ukabanza ukimba ugasubira hasi kugira ngo inzu yawe izabe ifashe so uriya niwe musingi wa kariya yacu twese muri rusange yabanje cyangwa wowe cyangwa n'abandi bahanzi kariya y'umuntu ayisiziriza muri bwa buzima ayitangiriramo so iyo tuja kuba tudafite discipline muri cya gihe twari dufite fame mu nkambi twari abasitari mu nkambi ku buryo fame irasindisha ni nk'ikiyobwabwenge aho byari bihagije kugira ngo tube twarateraguye abakobwa amada kuko baradukundaga cyangwa tumwe inzoga n'amatabi hari byinshi twagombaga kuba dukora ariko iyo managinze ikintu gitoya Imana ikwaguraho kurushaho niko yatwizeye ibona ko n'uru rwego tworujaho kandi tukaramanaginga okay uvuze neza ati wabashe kumanaginga fame wari ufite ico gihe ese ubu ngubu uyimanaginga gute ntomwe inzoga nk'abastari bandi bose ndakubwira ko uwashoboye kumanaginga bike n'ibinini arabimanaginga umuntu nzi cyane azabona wenda ko noba narahindutse kubera igikuriro ariko imyitwarire iracari yayindi kubanzi so inzoga ni kwa kubundi sindayikoza mu kanwa sinzi ukimera si inzoga gusa n'amatabi n'ibindi biyobyabwenge ariko ivyo ni mu miryango yacu y'abanyamurenge tuzatwumva ko ibyo ari byo byaha ariko ibyaha ni byinshi so nshobora no kuba nane mfite ibindi nkora bitari ibyo ngibyo sinje hano kwitaka ariko ibyo ngibyo kubijanye na kariya yacu biri mu bintu byica kariyeri y'umuntu niyo mpamvu iyo uri umuhanzi wa managinze guhunga iby'amayoga n'ibindi gutera imbere biroroha cyane okay reka twihute ugeze muri studio bwa mbere ugiye kuri codinga tubwire experience yari imeze gute bwa mbere urakaze cyane anja muri studio bwa mbere byari bitangaza ko numvaga umuziki kuri radio nkumvamo amapiano nkumvamo amadrumu nkumvamo ibiki ibintu byinshi ukibaza ko nuja muri studio byose uri bubisanga ari inzu yuzuyemo n'ibindi ariko studio ishobora kuba ari akazu gafite space yaha nicaye na hariya kandi kakavamo zirandirimbo donc urumva ko nubumenyi utabufite nabaye surprised ariko byaranshimishije nka experience ya mbere kandi urugendo rwanje rw'umuziki rwagiye rurangwa no kuba abantu barabaga convince n'ibyo nkora ndibuka nagiye muri studio urabizi abantu hari umuntu uzi ukora indirimbo akarikodinga hafi amezi 6 batambuka akayikora hafi amezi 6 cyangwa amezi 2 3 cyangwa noneho kuri coding akaba yomara ibyumweru 2 ari kuri coding noneho iyo experience yari nziza nja muri studio rero ngo mare kuja muri studio nagiye muri studio bwa mbere nje mvamo nkoze indirimbo 2 kandi zirangiye umunsi wa mbere ariko mpagaze kuri mikro nakoze indirimbo yitwa ngo ni wewe nkunda nkora n'indirimbo yitwaga ngo Larissa zari indirimbo z'urukundo kuko niho natangire kariya yanje so byari byiza gukora indirimbo
umunsi umwe zibiri zikarangira nagenze itahanye uri kumva byari bitangaza so mu gihe abandi bastragoringa kuri coding ariko nje byahise byikora yego okay urakoze cyane hanyuma nyuma yo gusohora izo ndirimbo zibiri hakurikiyeho izihe nizihe haso zindi zakurikiyeho urakoze ni birebire pasi ni birebire ngiyandetaye twokora ikiganiro bukira bugaca ariko ndaza kugerageza kuba mugufi mu magambo ico genaje kuva aho ngaho inja kwiga ibujumbura muri segonderi muri 5e niho naringeze ngo mare kuhagera nifuza gukorana indirimbo n'abahanzi bakomeye mu rwego rwo kuzamura impano yanje njewe ngira ikintu nza nkoreraho nkorera kuri speed ihambaye cyane mu byo nkora ku buryo nza nkora nk'umuntu uzopfejo ariko ibyo byose ni urukundo rw'ibyo nkora so kuri experience y'indirimbo zibiri nahise numva ko ngomba gushaka collabo n'umuhanzi bita Lolilo nahise nzi Bujumbura ariho nigaga nja gushaka Lolilo urabizi Lolilo uburyo yari kuri top yari na ba Diamond baramushaka urabizi muri iriya minsi bakoranye amakolabo ba Diamond ari bamuhiga ico gena managinze gukorana na Lolilo bivuze ngo sacrifice ziri aho ngaho hari harimo kuburara hari genishuraga amafaranga y'ishuri umuziki hari n'ibintu byinshi ariko mbigeraho dukorana indirimbo na Lolilo nubwo naje guhura na challenge nabwo gusohoka ibibazo bya bindi by'aba producer usanga yaguciye amafaranga ahenze kuko menshi kubera ko uri upcoming kandi ukanayishura ariko kubera gasuzuguro nyine kuko ababona ntacizera bagufitiye kamera kuko nta ubwo abazi kazoza kawe muri iyo kariyeri twahise dufata umuproducer twari turiho yaratugoye cyane indirimbo biza kurangira ntayibonye naje kubona indirimbo sample nyibona haciye imyaka 2 narasubiye mu Rwanda gushakisha ubuzima na yaje kuza na quality bayikoreyemo standard yari iriho ni naho umuziki wari ugeze atari indirimbo nona kwa uploading ariko hari ahantu hari ako karirimbo kuri YouTube ntobabwira nitwa turirimbo tw'amateka ugende mugashakisha so muri make nuko struggle itangiriraho turakora ndiga ndangize segonderi mpita subira mu nkambi ho gato ngo nsubire mu nkambi sasa ndashaka gushimira umuntu mwese twarabanye musasa muramfasha kumwibuka sinibuka izina ryiwe ariko yari mustanteri ajwe wa Ciza niwe nza nibuka izina rye uramwibuka wa mugabo w'umupapa w'umwana mwiza mustanteri wo mu Bwagiriza yabaye ubu niwe wo mu Bwagiriza ndibaza niyo akiba uriya muntu yari inshuti yacu kuva kera yari inshuti yacu noneho umunsi umwe higeze kuba Gatarama ndaperforming umaze guperforminga aranyegera amaze guperforminga arambwira ati sasa tisha wewe nkubona uzogera kure kabisa ati nakunze ukuntu performing ati none nuja gusohora indirimbo zawe uzombwire nanje ntange contribution yanje urumva ni umuyobozi ukuriye inkambi kandi w'umurundi gusa yanezerewe nuko na performing nsubiye inyuma ibyo yanabimbwiye mbere yo gukorana za ndirimbo zo muri studio ariko haci igihe so inkuru y'umwana isubira inyuma niko azavuga ndangije nza kuza umunsi umwe maze segonderi sasa ndavuga ati byanga bikunda ubu buzima bwo mu nkambi sinzobubamo kubera ko maze segonderi nta bushobozi bwo kwiga kaminuza kandi umuntu w'umusore yo kwicara mu nkambi naryari nje nari umuntu utanyugwa n'ubuzima bubi kandi n'ubu tuvugana niko bimeze ukiraho mwibuka gasoye twigeze gukora twigeze gushaka kwira patire ngo tuje South Africa nimba byibuka ndabyibuka ibintu byose urumva hari uburyo wiyandikishaga ko ushaka gusubira mu gihugu hano HCR ikaguhereza amanjanja uzubakisha inzu nugera muri Kongo ikaguha amafaranga ushobora kurya nk'amezi 6 dupanga kuzofata tukaja wibaze turi kumwe ku majeto n'ababyeyi turi abana batoya batokwifatira imyanzuro ariko urukundo rw'umuziki twari dufite tukabona muri mu nkambi ntaco tuzogeraho turavuga ati reka tugende tugire tubabwire ko twebwe turambiye inkambi dushaka gusubira iwacu muri Kongo kandi tuzi ko n'intambara wenda twahunze zari tarakemuka ariko dufate ayo mafaranga baza dufata ayo mafaranga baza batanga twageze muri Kongo nayo manjanja tuyagurisha twaba tuja muri Afrique du Sud tuje kureba ukuntu tuzakora umuziki
so twaciye mu bintu byinshi sometimes ku bantu umuntu udafite impano mudasanga impano yo kwita uburara yego ariko iyo atinze kubu ngubu ntawombwira ko ivyo narimo byari uburara kuko babonye success kandi iyi success ni ntoya cyane 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 ku rugendo ngifite kugera so muri makeya rero byaje kugera igihe mustanteri bya bindi yari yarambwiye nitekerezaho mbona ubuzima bwo mu nkambi ndaburambiwe amashuri sino yakomeza ndavuga ati ngiye gusubira mu Rwanda kuko twebwe mbere yuko tuza hano urumva turi abakongomani turi impunzi twahungiye mu Rwanda turahaba ubuzima buradukubita tuza mu nkambi hano noneho mu Rwanda kubera nahabaye nkiri mutoya niho nahise ntekereza navuga ati reka ngende nkorera umuziki mu Rwanda ndebe ko numenyekana nzabona ubushobozi ngurire mkamama inzu mukure mu nkambi nizo zari indoto ndaga ngo zagarukiraga nko kunzu gusa kubera gahindugira kubona abavyeyi babaho baba donc nahise ngenda nje kwa mustanteri wa mugabo wo mu Rundi ndakomanga namubwira ati naje hano kukubwira ko nshaka kuja gutangira gukora umuziki wanje none umfashe bwa bushobozi wanyemereye ngende hehe mu Rwanda nta bamubwiza ukuri urabizi ko impunzi temerewe no kwambuka igihugu bro naramubwira ati ndashaka kuja mu Rwanda niho hari amaradiyo nkora indirimbo ndeko zoja ku maradiyo nkamenyekana mubwira ibintu byose amarira aramuzenza namubwira ati umuryango wanje ahantu uba ugomba kuzohava kandi sa amashuri menshi abantu bize urabizi uri mustanteri amashuri hano kuntu ameze nzabikora bivuye muri iyi mpano arambwira ati Imana izogushigikira atuzi ikintu ngiye kugukorera mfite ibihumbi 10 niyo nkunga yanje ico gihe hari kera byari bigifite agaciro kenshi ati mfite ibihumbi 10 reka mbiguhereze nimara ko guha ibihumbi 10 ndakwandikira ikibari kigutwara kikakugeza mu Kirundo ku mupaka neza tiwe nuhagera ntimba guca amagendo njewe aho niho imbaraga zanje nizo zari inzira cyane nibaza umuyobozi ugufasha gukora ico kintu cyo kubwira ati genda nushaka guca amagendo ishaka nkubonanye rizogukiza rikiza n'umuryango wawe narishimye anyandikira ikibari ikinjana kikangeza mu Kirundo ampa n'ibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 rero nibyo naje gukoresha amatike mpitanja kwa data wacu utuye i Kigali nja kumuramutsa mumare kumuramutsa mpamara nka 2 weeks ndabasezera nyine nari nababwiye ko naje kubaramutsa gusa nsubirayo ngomare yampaye ibihumbi 60 z'amanyarwanda arambwira ati genda rero uzosubire mu rugo wenda uzashikana n'agasukari cyangwa nawe uraguramo amahuzo nafasha ayo mafaranga ibihumbi 60 ndatega moto injana mu mujyi muri gare ya Remera kugira ngo mfate bisi nzaniwe i Burundi ngaruka ngo mpagere mpita nkubitana na Ngoma uyu muhanzi bita Ngoma twahise dukubitanira muri gare ndamubwira ati musaza njewe naje hano naringiye gukatisha tike ngo nsubire i Burundi ariko ndikumva ndashaka gusubira i Burundi tu urumva abanko nababwiye gutyo kugira ngo bumve ko nyine ntashe ariko siyo plan naje gukora umuziki nora turangije duhurira na Ngoma muri gare ya Remera njewe ngiye gutega ngo ngaruke i Burundi ariko nagiye umutima mpamvuga senda ndagerayo nkweperehe nta muntu narinzi Kigali sinayibayemo nige twabaye mu Rwanda ico gihe twabaga igitaramo dukubitanya na Ngoma mpitambwa ati ndi hano nahi naje kureba ukuntu nokora iby'umuziki ariko ibyo sinobibwira data wacu yofata ko na bayikirara none ga nasezeye nk'utashe ariko ndikumva ntogenda Ngoma ati ngwino tujane ati mba hano nanje Remera sikure ati mfite akageto mbamo ngwino tubane hanyuma uzobona kumenya handi uzoba Ngoma yahise amfata anjana muri geto yiwe ico ndakigushimira muvandimwe ndabizi kuzorebera iki kiganiro ntunzwe n'abantu mu buzima bwanje kandi ntunzwe no gushima kandi gushima ku mugaragaro ngira principe nihaye mu buzima ngenderaho zirimo gushima ku mugaragaro umuntu wakoze ikintu ciza kugira ngo tureme abantu b'imitima myiza benshi mwisi harimo iyindi principe muzo ngenderaho yo kuvuga ukuri kose uko kwakabaye donc njewe ndi umunyomozi w'abantu bagendera ku mahame avuga ngo ukuri kose nti kuvuga so icyo ni ikiganiro kindi twogira nkakubwira amahame yanje ngenderaho kandi niyo yatumye mbaho uyu nguyu ndi
so niyo mpamvu nshimiye Ngoma bivuye ku mutima. Hanyuma umusaza antwara ghetto turahasoringa gateka mu bushobozi bukafite tukarya, ndangije mfata bya 60 namwe ati hari studio nza numva nazaga nyumva ndi no mu nkambi ku maradi yitwa Ibisumizi, tugende ngomba gukoreramo indirimbo. Aya mafaranga naca indirimbo ndayikoramo, natayica itsoke turagaruka. Ngoma yantwaye mu Bisumizi. Ico gihe ari studio ya Riderman iri kuri top. Ninde producer urimo? T Brown ari kuri top of hatari. Ngoma hagere rero bambwira ko indirimbo ari 60,000. Namanyatanga dukorera ya ndirimbo twagarutse kuva Inyamirambo niremera n'amaguru, ni nk'amasaha 2 y'urugendo twakoze muri iryo joro nje na Ngoma. N'amaguru kwera twatanze yose ayo nari mfite. Ayo wasaguye habe namake. Ngoma ni umuhamye twagiye n'amaguru kandi hari ninjoro mu masaha 8. Uri kumva nibwo nagiye nkora indirimbo bita Iteka. Nubona ntinze uzihangane mukunzi, urayizi? Tugiye muri studio dukora indirimbo, ari naho twaje guhurira na Mr Kagame bwa mbere. Nimba uzi indirimbo ya Mr Kagame ivuga ngo nushaka umufate nka sumu yapanya, yayikoze turi kumwe nanje ndi gukora Iteka. Nguvuga ngo nje namusanze ari kuyirecordinga avamo nanje nka recording, ahita akunda ukuntu ndirimba nanje nkunda ukuntu ndirimba, tuviranaho dukoze collab y'indirimbo yitwa Kayiranga, uri no muri video yayo. So urumva bwa bwitange bwayo mafaranga kuyasacrifice byahise bimpuza nk'umuhanzi nka Mr Kagame we wari ufite experience ukingana kose. Bivuze ngo ibintu byose ugeraho mu buzima bisaba igitambo, kariyeri ibitangiye gutyo. None tukiraho nagumye gutekereza homba kuko sinari kuguma kwa Ngoma, naho yari umusore, abana n'abandi nubwo bari bazindutse nzi ko bogaruka bakamusangana n'undi muntu kandi batabiganiraho kugira ngo bakire undi muntu babana. Nahamagaye umu grand frère umwe yari amaze gukora ubukwe mu Rwanda, ico gihe yari atuye Kicukiro. Ngoma re kumuhamagara yari amaze gukora ubukwe, mubwira ko nje kubasura nyine ndebe umugore we nibiki, ndagenda ndabasura. Ngoma re kubasura bukeye nahamaze nk'icumweru. Imana ni igitangaza. Kurya nicaye wa mupapa no mu grand frère wanje wo kwa data wacu. Ahita ambwira ati Galasi rero ukuntu ibintu bimeze, ati nje mfite barumuna banje 3 bavuye muri Kongo. Baje hano ndi kwishurira, 2 bari muri kaminuza uwundi ari muri secondaire. Akazi mfite nako nti kabaye cyane ku rwego rw'uko no kwishurira abo bantu nawe nkakwishurira kaminuza. Ariko ndagukunda nzi ukuntu uri umusore wishaka, njewe nanizerera mu byo muri iyo mpano uvuga ufite. Kinone icara hano nubwo ntafite ayo kukwishura kaminuza ariko ukorera umuziki wawe hano ube hani wawe. Wenyine ntabivuze nimba ari Imana yamuvugiyemo. Ndavuga ataha karabaye sasa. Arangije ndakora, ngo mare gukora narirutse nshaka ba Dream Boys bara TMC kugira ngo bampe collabo. TMC anyemera collabo, arambwira ati bari muri Guma Guma, nyuma ya Guma Guma tuzakorana collabo. Nafashe ndaga ngo Guma Guma akazi cyo gutwara hafi nk'umwaka. Akazi tinda cyane. Guma Guma intara zose zo Rwanda nazigezemo nza niruka inyuma ya Dream Boys. Nahise mfata umwanzuro wo kuja mu bafana babo bita Indato. Ndavyibuka. Ngafana kugira ngo bize kurangira adafite ahazoncikira mugume hagufi kandi azabona ubwitange bwanje mu kuba supportinga, avuga ati nanje umuntu reka mufasha. Gusa zaje kurangira iyo collabo batayimpaye bitarabayeho, ariko impamvu ni nyinshi, ntabwo ndi hano kubwo kunenga kumunenga. Nuko Ngomare muri urwo rugendo rwo kwibuyirukaho muri Guma Guma rero nari mfite uwo grand frère. Yazaga bakaza bagenda buri weekend, akahita mpereza 5,000. Bagiraga amabisi y'abafana badutwarira for free. Akampa 5,000 akambwira ati umwe y'amazi cyangwa n'ubu uri kumwe n'abandi basore nawe ufataga fanta, yarabizi ko ntazanywa amayoga n'ibindi. Man, ibyo 5,000 byabaga ari nka miliyoni bro. Umuntu w'umunyamurenga guhaye ngo wiruke mu bintu by'umuziki. Imana imuha umugisha sana. Ndangije ndakora Ngomare gukora, ndangije nigira inama sasa. Nigira inama yo gukora yo gushaka akazi. Kugira ngo mbone amafaranga azomfasha kugira gute gukora umuziki. Narirutse nashatse akazi, nagiye gushaka akazi k'ubusekirite
nje narangije secondaire nkiri umwana naragapeti kabisa no mu ishuri nabaga ndi muto pe noneho nja gushaka akazi k'ubusecurity Kigali kampuni zose ziranya bakamwe mfite imyaka 18 ngo kandi bafata guhera kuri 21 ngo niho bafatira aba security zose ziranya man nkarira ngataha nkarira nkumva gahinda karanyije none bukeye nigira inama zo kuja gushaka akazi mu kabari ko guseriva ndagenda nja gushaka akazi ko guseriva mu kabari narazengurutse za Remera za hehe nyuma nja kuja mu kabari ko mu Migina mu Migina nimba uziremera opposite ya stade bucyabo tubari dupana umurongo harana hakoreye umwaka urenga hafi umwaka urenga ngo mare njayo nsaba akazi nahasanzwe umumama niwe wari nyirako kabari nawe ndabizi wenda iwenti yonyibuka pe ariko ndakwifuriza umugisha w'Imana kubera wambere umuntu mwiza naragiye nsaba akazi arambwira ati sasa aturinde ndamubwira abanyituku jewe ndi umunyamurenge ati sinzi kuza abanyamurenge atabavyeyi banje ba mu nkambi y'impunzi naje hano kugira ngo nshakishe ubuzima mbona amafaranga azomfasha gukora umuziki nzokura abavyeyi banje mu nkambi y'impunzi iyo nje niyo yabaye interview y'akazi nuko namubwiye arambwira ati wow ati ufite ishaka pe arambwira ati hari umuhungu hano utari mu gukora akazi neza ati ari mu guseriva abantu bamuha amafaranga ntayashira uwo kuri kontwari akayashira mu mfuka akagira ati niho tukibimenya ati none ndashaka kumwirukana urampa 1 week mwirukane nundangiza wewe nzoguhamagara naragenda icara 2 weeks irashira ndicara icyumweru cya gatatu kirashira ariko uko niko muhamagara buri munsi akambwira ati nzokubwira ati sawa noneho biza kugera umunsi umwe ndabatuku aka kazi ntako nzobona nagaza nirirwa ndyamye ko ntahantu nabaga mfite saa 11 zigeze narabyutse namanuga nambara neza ngo mare kwambara neza ndagenda hahandi kuri kakabara noneho ngo mpagere umwe uwari manager waho kuko yari yambonye na nyirabuje uwo munsi mpaye nkora interview y'akazi musaba akazi yahise ambwira ngo ngo waje ndabateye naje ngo mabuje mwavuganye se niwe wakubwiye ngo uze gukora mpita ati niwe wambwiye ngo uze gukora ngo okay bahita bampereza agapira ka uniform nama nkamba bampereza nama ntangira guseriva ngo banga natangiye guseriva ico gihe saa 11 hafi n'ebyiri nyine nkageze mabuje aza kuza mu masaa 3 za nijoro kuba yazazagaza avuye mu kazi kiwe kukundi yarinje ngo afungure umuryango rero yatungutse mu muryango w'akabari ngo yinjire gutya amavuga ngo yampaye nka da ngo nikoye ngo kuri hano ngo byagenze gute ngira isoni ndangije ndamwegera aramuvuga ngo sanga ngo ino tuganira ambese bite ko waje nari nakuye ko nzaguhamagara ndamuyatumba nkubwire narategereje mbona ko utazompamagara kandi nshaka akazi inju y'umuhungu ambwira gutya ntamanemera gusa ngo niwe wambwiye amagara mbabarira ntunyirukana arambwira tumva nkubwira wa muhungu uteye ubwoba ati wa akazi byararangiye sinari kuzoguhamagara ati kuko ngira umutima woroshe sana wa muhungu naramwirukanye ansaba imbabazi ararira mbwira ibibazo by'imiryango yiwe ukuntu yarabatunze n'ibi mafaranga muhemba numva birambabaje mwemerera gukomeza ati none wewe kubera iryo shaka ufitiye umuryango wawe no kubera ishaka ufitiye impano yawe ushaka kwiteza imbere kugeza ubwo uje gushaka bene ututuzi twose gumamo abakozi nzambahembe 30 z'amanyarwanda ati sinzobibura nawe nzoza mbigushakira mbigo nuko nama nja mu kazi ndi kuvuga ibi byose kugira ngo wumve determination nabaga mfite mu bintu by'impano yawe nuko ndangize ampaye akazi nama nkoreraho experience yo mu kabari nayo ni ibindi mbivuze byotwara undi munsi ku buryo bakaza bampa inzoga ngo nje guseriva urumva nkayivana hariya kuri kontwari bakaza batereka intebe no hanze n'akabari kagutseho gato kama ngenda nihutaga wenda ngo nkorane courage si ewana umukiriya simutinze kuri order yiwe kurya nagiye ganyicuguta nta experience nta nzoga nanyweye ntabyo nzi kumbi urufuro niko igazi zamu nayifungura yose kumeza ngo umukiriya akanywe gice
uri kumva umukiriya akanywa igice neza uri kumva kubera ko nta experience na ntoya sinanyweye inzoga sinzi ngo ipfundurwa gute sinzi ngo nticugutwa ibintu nk'ibi ariko hamwe n'Imana narakoze ibyo mu 30 ntangiraga kubikoramo kariyeri yanje nkora indirimbo navuye mu Rwanda maze gukora indirimbo nyinshi mumare gukora indirimbo nyinshi nari mfite umushuti twabanye mu nkambi y'impunzi hariya Musasa uri muri Kenya yarazi ibyo nkora kandi ari umuntu nkunda arambwira ati musaza ibi bintu ukora by'indirimbo ushobora kuza ukabigerageza hano muri Kenya ariko uri no gukora kandi ugakora n'akazi ka haso nk'ako ukoraho Yesu uragafite ariko ukanicarira ku idosiye ejo n'ejo wundi ukaja hanze ati none nje nakugira inama ukaza tu ndamwata ako kantu niko nahise mfata amafaranga nari maze kubona ndatega inja muri Kenya sanga uwo mushuti anyigisha kogosha nize kogosha iminsi 2 namanja muri Kinyozi ubuzima bwo kogosha nabwo buri mandi mateka ahantu utigeze ufata imashini umuntu akakwerekera rimwe ejo ukama wogosha ndanibuka ari umunsi umuntu ni ibintu byinshi reka ndeka kubigarukaho kuko ni ibintu biri common ku banyamurenge bose bogosha hari muri Kenya ni twagize haso watemye umuntu se kumutemaho ni ibisanzwe hari reka nkubwira utuntu tubiri tw'udukoryo two muri Kinyozi umunsi umwe hari ninga ndi kogosha hamahaza umukiriya ngo ngo ngirira vuba ngo nifanyie mbio haraka naenda church yambaye pantaro ya black ni shati y'umweru yatebeje none kubera ya pressure yanshizeho nama mfata mashini aricara nama ntangira kogosha bwiriri naho sinyibutse kumushira igitambaro ishati y'umweru yaminduka nwarebura nawe zakobaye nakababo byamubaye yarababaye uwo mugabo arababara Imana yahise haguruka ati gitambara ahita sohoka atananyishuye hari umuhungu bita uriya muhire uriya wimusasura muzi muhire yigeze kuja kogosha uri kumva ngo agere kogosha bamuzana umwana wari ufite aforigera nk'iriye yamafata imashini nawe nubwo munsi yari yagiye gutanga yamafata imashini arayicomeka bari bamubwiye ngo ntawumareho bamubwiye ko azashiramo yamenyo ya namba bashama amenyo ya namba akaza amafata umusatsi w'umwana ngo piu umwana piu agavuza indu umwana akavuza indu naho ntiyacanye mashini wibaze nawe mashini urumva twatwinyo kutunyuza mu rusatsi rwa afro kandi agakabagirisha imbaraga nkakurya woguhaye soko mashini idacaye so twagize experience twese ariko ni ya rusange ni haso kandi sitwe twenyine n'abandi no mwisi yose bisaba kwituma cyangwa se kwihata kugira ngo ubuzima ubashe ku managinga ngeze aho nakoze Kinyozi nk'abandi bose ariko nkakora Kinyozi udufaranga nabonyemo ngakora indirimbo nakoze uturimbo twinshi n'izindi zasohotse icyo gihe nayo intaragira na YouTube channel so hari izindi zitari ku YouTube ndangije rero nza kugera muri 2017 njewe nyine nifatiye umwanzuro ndavuga ngo se ko navuye mu nkambi mvuze ngo nje gushakisha ubuzima binyuze mu mpano yanje ibi bintu byo kogosha biri mu mpano yanje kweli konje narabyangaga bitebwe nakaza nireba muri Kinyozi nkicara nimba nta mukira nireba mu kirahure nkari nabaye umwogosha kweli kwa fere kurumva sakazi kabi abagakora ntibatugaye ariko hari ikintu uza wumva ko tiwari uzi ko wogira aho uhurira naco mu nkarira bro so nama mfata umwanzuro muri 2017 aha ngaha muri ya mahame yanje harimo ihame ryo gufata imyanzuro ku rwego runopfira umwanzuro nafashe uko ni kontebe ko tuzobigarukaho turacari kumwe hano so ndagenda nama mvuga ngo guhera uyu munsi uyu mwaka 2017 sinzongera kogosha ngomba gushaka amafaranga bicuye muri iyi mpano yanje nintabona inzara izonyica maze inzara irankubita nkaza mvuga ati ariko narasaze nakaza nguri crate ya magi irimo amagi 30 nkayirya hafi 2 weeks kaza nkaranga amagi 3 y'umureti nkagura agafuka pembe k'ibiro 2 bro ndi n'umustar abanyamurenge banze musaza ariko nkavuga ngo sinongera gukora ikintu numva kitari mu muhamagaro wanjye
kugeza igihe Imana yagiye imfungurira amayira nahuye n'umuhinde bita Shiva Shiva nibirebire no buhamya bwiwe nabuvuze henshi nta mpamvu yo kusubiramo aza kunsapotinga ariko ntekereza ko ari Imana yubatse decision nari namaking yarebye no kwihangana kwaje so Shiva aramfasha mpura na Chris umunyakenya aramfasha ni benshi nabigarutseho kugeza uyu munsi urwo ni nkazo haso zanje sinagiye muri detail kuko bwo ari haso imwe nshaka ko tuganiriza kuko nyinshi warazimbwiraga ndazizi mbwira haso ya Chameleone na wow nayo ni indi story indi story ndende muri iyo haso yanje y'umuziki wahariye njewe amashuri nize ntabwo ari menshi cyane nuko angana kose nayo si mazima ntafatika kubera yuko twigiye mu buzima bubi nje ndi umuhungu uriho nkemera uko mbaho nuko ngana nuko ndesha yaba mu mufuka no mu buzima busanzwe ku rwego rw'uko ntazi gupretendinga nzambwira umuntu ukomeze naburaye no kuba naburaye nambaye ikoti ryane no kuba ko ari ryanje naritiriye nakuba ko natiriye sinza nihaya sinza mbesha ibyo abantu banzi barabizi so muri za haso zanje njewe nagiraga umwanya wo gutekereza nkareba ikintu gishobora kungirira akamaro muri kari none umunsi umwe ndicara ndi mu nzu sinzi ukuntu numvishije indirimbo za Chameleone ngo mare kumva indirimbo za Chameleone enda batari ku musaza yararenze nubwo wenda atakiri kuri top cyane ariko yararenze ico gihe hari muri 2000 ni muri 2017 nyine urumva nirwaga mu nzu ntekereza ndakeka ni 2017 nyine atarize ni nabwo wari unanutse cyane nari nanutse ko urumva ndabatuye umutipe nubwo atakiri kuri top ariko yararenze uyu munsi hari ba Diamond nibo bari kuri top ni iki nokoramo nk'agakino koshimisha uyu mugabo kazohura nawe kuko Diamond niyo wo muramya abari kumuramya kuri uyu munsi kuko ari kuri top ni benshi niyo wo mushimisha abamushimisha ni benshi n'abahanzi bakomeye bazwi mu bindi bihugu hano mu Burundi no mu Rwanda ahaza korana karimbaga kubitamo Diamond kandi ari umuhanzi kugira ngo barebe ko ejo yazamuha ka collab urumva nje utaruvu nazwi na gatoya ntabwo byari gushoboka ko ndirimba ngo pay attention nahise ahubwo ntekereza ko uwazimye cyangwa utari kuri top Imana ibarenti yazimye utari kuri hit cyane muri ico gihe ari we nokora akantu akagaha attention namuvatire kangene ndirimba nagiye muri studio y'umutipe bita Trezor ramuzi kamera ari muri Australia mwiza umwana mwiza cyane ndamubwira ati Imana mfite igitekerezo hari indirimbo ngiye gukora ya Chameleone mvuga uburyo ari umulegend atandukanye naba yakoze indirimbo zimeze nka za shida za dunia atariko ba Diamond bakora za kwangwaru 2 weeks kabirarangiye none iyo ndirimbo ndayikora kandi Diamond Chameleone azampamagara bama baseka baraturika ndayikora mugende kwikora mpamagara umukobwa nibagiwe izina ryiwe kugira ngo azanshiremo backup araza mani twagiye kurangiza indirimbo abantu bose bari kuvuga atazaguhamagara kuko ako karirimbo kari karenze kandi nakoze indirimbo y'umunota umwe wumva uburyo gutekereza niko gukenewe kugaherekezwa n'udukorwa duto duciriritse cyane iyo ndirimbo urayibuka cyane turirimbira akantu gato urumva naribye ngo Chameleone Kamili wa mayanja Kamili atamaliza miaka mangili Chameleone ra ngoma bila dawa zitavuka boda Chameleone badara chafiti ngoga sio kama wa makwangwalu Chameleone ameimba kipepeo atakulia shida za dunia amewaimbia tena mama Loda so nuko nguko nini yakera senkizibuka so amagamba amwe ari kuntakara muri makeya Chameleone none maze kuyikora nahise mpamagara Bakti wo mu Rwanda ko yari umushuti wawe namwe bro uri umunyamakuru kandi ufite connection postingira aka karirimbo numara ndebe ko Chameleone ko mugeraho areme aragapostinga mpamagara umutipe w'inshuti yanjye bitamba mu mwita MC Nario ndamubwira postinga aka karirimbo umusaza aragapostinga mpamagara Kid Gaju
ndamubwira ati musaza kuko nari kontekereza umuntu wese nokuraho connection yo kugira ngo iyo ndirimbo igere kuri kamiliyoni nibuka ko Kid Gaju yabaye za Uganda yari inshuti ya abawizo uru rugendo ni nk'ubusazi bro cyane ariko turaganira wansembuye turaganira mbwira ibintu byinshi kiganiro nikiba amasaha atandatu uzogire part 1 part 2 ndikumva ndi muri nziza cyane so kandi ndashima Imana bro iyo mvuga ibi ngibi mba ndi gushima Imana kandi nanone ndashima Imana ko yampaye kuyimenya yego ku buryo inzi imikorere yayo cyane inzi ibyo tuzadukorana wow so nuko ngo Kid Gaju ndamuhamagaye ndamubwira ati musaza mfasha ndakwinginze umpostingira akakarimbo cyangwa ugahe wizo ariko arambwira ngo ngo mari ngo ivyo bintu se nga nyine abica amazi tu ngo nje ntago ndi umupromoter man nyine abica amazi kuko ntitwari tuziranye ico gihe kandi nabyo ntabwo yagize nabi nanje ubwanje niyo yimparinje sinari kwipostinga nari kumva ari ubusasa yes ariko abayizi posting baraziposting ngo haje guca 2 weeks nzamzibuka hari indirimbo hari ikigo cyo muri Kenya cyitwa Childline muri Kenya bacita Childline ni nka UNICEF gifasha abana b'imfubyi muri Kenya nigeze kugirana contract naco biciye kuri uwo muhinde w'umushuti wanje Shiva tubakorera indirimbo nziza noneho uwo munsi twari muri tugiye mu nama niyo company kugira ngo baduhe amafaranga batwemereye dukora iki video yayo ngire gutya hahita hampamagara umwana w'umunyamasisi bita Dani yarapfuye umutipe w'inshuti yanjye bitavye Imana ejo bundi mu minsi yashize ihanga Dani ahita mpamagara ngo esha nyawunyo ngo nyawunyo urumva kagira ngo tuzina twitana turaho urumva ngo mani ngo hahiye ngo isi yashize mani ngo cyari ko atumanumva ntabwo habaye ikimana ngo kamiliyoni yagupostinze ngo ari kugushaka we bro ikinya cyaramfashe mu maguru mu maboko ndarira nariko ndirinyira ngo urumva emotion ziramfata narishimye nishimye ko uwo muntu yari umuntu w'inzozi zanje ariko nishima nuko ico na planninze kuko ibyo ntivyabaye by chance ni planinze from day one mbona nyigezeho ndavuga ngo yego ndo umugabo ushobora gutekereza ikintu kikaba successful ibyo bintu byampaye n'icizere mu buzima so ngo amare arambwira ngo ja kuri Instagram ya Kamiliyoni ngo karasaba nimero yawe ngo umuntu ukoze ngo abahuze man nagiye kureba aho nsanga igeze mu bihumbi magana post nsanga ama post nsanga commentaire abantu ngo ayiwe ngo nje namuzi nibihozagara ngo ko nimero ziwe nizi bose banditse zuzuye urikoma so bandika nimero zanje ziraho ngo mare njewe nahise mfata nimero za Kamiliyoni sinari kuzibona noneho ndavuga ati reka ngume nzishakisha ntangira kubaza abantu abogera nimero muri kwa kumubaza kubariza nimero ye ngire gutya mpita anyandikira turi kumwe na Shiva icyo gihe Kongereza kari ewe niwetewe oya nibikunda kariro so ngahashiva kachatinga nawe noneho aratubwira ngo ni Jose Chameleone ngo ati nakunze impano yawe nakunze ukuntu ririmba ati none woza muri Uganda tukabonana ati kuko naho caption yari yanditse kuri iyo ndirimbo yanje yaravuze ngo umuntu uzi umwana ampe nimero ziwe ampuze nawe ndashaka kumuzamura ndashaka kumuha collabo tuzakorana biteye ubwoba kabisa izahindura amateka yanditse ibintu byinshi ngo mare ndamubwira ati ahita nyandikira kuri WhatsApp ngo ni Jose Chameleone uyu turi kuvugana ni Galaxy ndavuga ati nyani Galaxy ngo se ni vuba bishoboka wogera hano ni ryari ndamwe ati nejo mu gitondo we gusambira ahita mbwira ndakeka hari niyinga ahita mbwira ngo na kabiri uzobe wageze hano ati ni anniversaire yanje yo kuzuza imyaka 40 ati ndifuza ko nzoba ndi kwiserebura turi kumwe ebana sinari mfite n'igiceri cy'icumi ubuzima bw'ubukubiswi bwa danje Shiva
arambwira ati humura ndaguha tike Shiva yahise nkubita 5,000 z'amanyake namangena nguramo utu nibutse ibibazo nahuye nabyo muri irwo rugendo wa muntu arabimva ndagenda ndagura utwenda nkatunga nsigarana nyina yitike ngo mare nta gikapu nari mfite mpamagara umushuti wanjye bamwita Jackson ndagenda nja kumutira igikapu kakabage kano waheka ku mugongo Jackson arakimpaye ngo amare kukimpa ndagenda ndatekeramo twenda twanje nta byangombwa nagiraga ndagendaga ngere ku mupaka nja guca amagendo ngo nje guca amagendo polisi ya Uganda iramfata ngo imare kumfata bro nahahuriye n'isanganya banyaka ibyangombwa oya hari ibyangombwa 2 nari mfite ikibuhunzi n'icyo nakoreshaga by'ubuzima busanzwe nyine barabifata ari 2 ati wewe ugira ibyangombwa 2 uri impunzi ukanagira n'ikindi cyangombwa uri umutekamutwe icara hano imodoka ragusiga barayirekiransi uri kumva ngo wamare kunsiga urumva nayo naciye ku mupaka kwa kundi wawurenze already uri muri Uganda utundi tubariyeri usanga hagati iyo niyo bamfatiyeho bamubankura mu modoka iransiga wamare kunsiga barambwira ati icara hariya ndicara barambwira ati niko tutunga ibyangombwa 2 uri impunzi karerere bene ibyo ngibyo ndababwira ati mumbabarire ntangira gusaba imbabazi ngira ubwoba bwinshi none nkareba ukuntu mfashwe Chameleone yampaye limite y'iminsi ngomba kuhagerera kama mpanika noneho ndangije ndamubwira ngo ati nimumbabarire arambwira ati zana icyo gikapu cyawe hano baragisatse aho niho habaye ishano rero ngo bagisake bama basangamo simukadi 20 za Airtel 20 za Airtel naho uriya mwana yacuruzaga amaline basangamo simukadi 2 za Airtel bansanganye ibyangombwa 2 baravuga ati uri umutekamutwe ni babandi bibira online mukaza muhamagara abantu ejo ukayita ugakoresha indi tumva nkubwire ugiye muri gasho ugiye mu mpimba ati kandi ati nturaya kuri umuhungu mwiza niko ari kwambwira ati nturaya kuri umuhungu mwiza tihajya muri gereza babonye umugore kibara cyusura nyina ntera ubwoba ati hari yahabu gutinganya bikambwira ibintu by'ubwoba nyine kuko yabonaga ko ndi umwana pe yarabibonaga ko nta bindi bintu koko birimo ariko agashaka kuntera ubwoba kuri target yo kunyaka udufaranga antera ubwoba mbwira ibintu byinshi ngira ubwoba ndabwira ati mumbwira icyo mushana imbara amafaranga muyatware ati su ifitanga ndabwira ati dore 2 nibyo nari nsigaranye ngoya ngasamba amafaranga ngo shaka yani ndabwira ati ntayandi nobona kabisa dore Chameleone niwe wampamagaye mba mu nkarambira berekana ifite agafone mumbabarire ngende ndebe ko nozamuka erere ni itike n'umushuti wanje muhinda yimpaye ndavuga ibintu zo ariko no barambwa ngo yazana ndabwira ati se ni nyabahaye 2 zo ndava hano gute ndashika Kampala gute ngo yazane wewe ngo reka izo ngibyo ndayabahaye banyicaje aho nategereje nk'amasaha 2 cyangwa 3 haci indi bisi bafata umushoferi nyine kurya basucekinga bamufashe bahitambwa ngo duhere uyu mwana ngo lift ariko bampaye lift agande nabata bahise banyakira lift ndagenda ngera mu mujyi ongera mu mujyi mpamagara umusista wanje arute muri Kampala andangira hatuye mfata moto bayishura nahageze ngo mare rero ndahagera nahageze nyine wa munsi na kabiri ngo mu gitondo ngo mare mbaza Chameleone arambwira ngo turahura nimugoroba saa 11 ambwira ngo turahura nimugoroba saa 11 njewe yo nishimye cyangwa mbabaye cyangwa nyine nzangira ikintu cya anxiety nko muri nje ku buryo no kurya binanira ndashika ndoga ariko sinarya ntegereza saa 11 mpamagara mu byara wanje bamwita Olivier yaratuye Kampala ndamubwira ati mani Chameleone yambwiye ko duhura tugahurira ahantu mu kabari kitwa DNA bazavuga ko ari akabari ka Chameleone hari muri Kampala ati none simpazi wewe munya Kampala ga ngino njane ati sawa araje aramfasha turagenda twageze izo saa 11 turicara Chameleone yaje kuza nko mu ijoro nka saa 1 twamaze nk'amasaha 2 ngo tumare kwicara mutipe araza ngo amare kuza
ariko uwo mubyara wanje akambwira ati aba bantu n'amabandi n'abatekamitwe abahanzi sinzi amenye uko bazamera ati nakubaza ko ufite aho ushikira muri Kampala umubwire ko ntaho kugira ngo agutwari wiwe mugumane mube close kuko nitujana ukaje wanje cyangwa ukaguma kwa sister wawe hariya uzomubura kandi ari we wagutumije niko bameze uko nkuko niko byagenze neza complete umutipe yatungutse nkariya numva abantu doctor abantu bose basagatuye ahita ambwira ati Chameleone araje itamuturuka hari yaje yambaye kamambiri za umoja zino zo kogana muri dushe n'akamono karaho n'amafoto twara ya foto ye yarapostinze mu bibona nuko nyine naga t-shirt karaho inyuma yiwe hari igikundi cy'abasore nka 30 genge ndawe ati none urumva umutipa araza aravuga where is Galas where are you ariko vuga gutyo wa mutipa aramubwira ati nguyu Galas ngo haguruka ndamuhobeye nahobeye Chameleone namangira ngo none ubuzima bwanje bwose bwo mwisi burahindutse ngira amaranga mutima abantu banci barabizi nararize ndarira ku buryo amaguru yanje yananiwe guhagarara aratitira hitangwa hasi ngwe hasi ndarira nkazaza mvuza induru nkivuruguta hasi kubera numvaga ari nk'inzozi bibaze nawe reka nkubwira ikintu kimwe ni nkuko umwana wowe bagitangiye kuko ubu sinzi umuntu twohura ngo mere gutyo ariko umwana ugitangira uyu munsi ukamuhuza na Diamond uzubona bahwereye niko byangende bro narafentinze kabisa namuhobeye amaguru ahita acika intege mpita nikubita hasi ndarira ndamubwira Mungu Imana ni nkuru kabisa this is God so mbandi gutevza so ariko ndishima ndamubwira ati Imana ni nziza ni biki tumare rero umutipe arambwira ati baranteruye banteruye amaguru n'amaboko uri kumva aho hasi Chameleone navuga ati mu muryango ishara kuri rantebe hari intebe imeze nk'indaraza bamfata amaguru n'amaboko sinakumbasha guhagarara kandi uko n'ukuri kw'Imana bandyamisha kuri ya ntebe barampungije arambwira ngo cool down Galas ngo nta kibazo ngo usikwe na shida wishapata Jose shauko na Jose Chameleone niko avuga mu anshami cyizera havuga n'ibiswahili byinshi ngo tumare rero ahita anyicaza ku ruhande arambwira ati nyibwira urindi kumenye ndambwira ati banyita ukunuka amazina izina ry'ubuhanzi ni Galas ndi umukongomani nturuka mu bwoko bita abanyamurenge sinzi ko bazi nayo ngo abanyamurenge ndabazi cyane ngo niko nabo barafiki ngo benshi ngo babanyamurenge ndambwira ati rero nje ndi umunyamurenge abavyeyi bawe babahe abavyeyi banje baba mu nkambi yo mu Burundi biti Musasa njewe mba muri Kenya ukora iki ndogosha mu buryo bwo gushaka haso nyine kugira ngo mbone uko nokora umuziki arambwira ngo ngiye gukora ikintu mu buzima ngo East Africa izore organizinga mu minsi yabo yose yo kubaho ngo ngiye kuguhindurira ubuzima tugiye gukora collabo ahita hamagara producer amare kumuhamagara mbwa ngo ejo turazindukira muri studio ati kandi abavyeyi bawe ngiye kubakura mu nkambi bro no nahise nonyandari ataka nakamyira nikari kaje ndongera ndarira bundi bushasha kuko izo nizo zari inzozi zanje nkuko twatangiye muri internet numvaga nzokora umuziki ukamfasha nko kugura inzu ngakura mama na data mu nkambi noga nari nsa nk'umuntu ugeze ku nzozi zanje umuntu ambwiye ngo ndakura isona nyoko mu nkambi nararize ndarira noneho turangize ahamagara producer Bawa niwe wadukoreye iyo ndirimbo muri iyo wibuke ko muri iryo joro ariho hari anniversary yiwe urugendo garuba ruratangiye twazengurutse tubari twose twa Kampala mu ijoro rimwe twose kubera ko uriya n'umuntu uba ari umustari w'umunyacubahiro ku rwego rw'uko buri kabari kose kaza kamwinginga ati se ko ari anniversary yawe waje ko twaguteguriye keke n'ibyo kunywa natwe ukanyura hano kuko appearance yiwe muri ako kabari ari publicity twahereye muri ako kabari kiwe bazana keke muri ako kabari kiwe bazana n'amayoga bari kwazana amashampanye biki bagakubitaho tukicara kandi ati fata icyo ushaka sinywa inzoga nkanywa Red Bull nuko ndangije turakora turabikoraho twari ko tuhamara mu kabari byibuze 15 minutes tuhita tuja mu kandi keke inzoga kandi twazengurutse Kampala yose n'amaguru nta modoka yambaye kamambiri sinabikubwiye nta modoka yarafite
twari ko tujana na genge y'abantu udusore tumeze nk'utumayibobo twinshi uriya ni umuntu wa genge ni bira byabo bavuga ngo ni ghetto boys so tukama tugenda n'amaguru tukaja mu kabari tugasanga keke tukayikata bagafungura champagne amayoga nkangaye bagakusoma bakamba yasigara aho akicuzuye tukaja mu yandi gutyo tuja muri ayo ngayo dukatana keke wabonye video yanje njewe Palaso Wizo nawe na mukuru wabo w'imfura mwabo bita David turi gukatana keke narayibonye keke na kamiliyoni gutyo kabisa turakesha tugeza mu gitondo saa 10 muri ako kuzengurura uko navuye mu iriya muri bisi ya masaha nicaye naje sinigeze ndya naho ntabiryo gusa nuko twunwa ayo mayoga kandi je simpana nayo inzara irankubita nenda gupfa neza ariko sinoje kubwira umuntu ngo inzara naceceka umutipe rero bigeze saa 11 za mu gitondo arampamagara ati sasa ati se ufite aho kuba ndabatoya bya bindi wa mu kazi ati ntaho mfite kabisa ngo ngiye kuguha umuntu wanje mujana ngo muryame ngo nibuca amasaha ya studio yageze neza azakuzana kuri studio ati sawa ampereza umutipe umwe muri babandi yagenge abari bari kumwe bameze nka hari abamayibobo gutyo turagenda ariko nkagira ngo wendaga n'umuntu uraho ufite wicishe bugufi kuri abiyambara amakamambira ariko afite amafaranga naragiye nasanze abahantu hameze nko mu buyenzi akazu kangana nkuko babana mara abasore babiri bari bafite dutanda nimba wari uzi kano kanto bazabapasirizaho tungana nka kuri tubiri kamwe hano nakandi hari umwe akamaryamaho yubitse ndata nukuri nti yohindukira uri kumva arambwira ati sasa kini gitanda cy'uwo muvandimwe ikini cyanje ati woharara nti wobishobora ubona hanuka none ihangano urare hari yakuri iri hantebe muri kumva nama nsanga intebe urabona izi ntebe za kera zimeze nk'amakusi ariko zagiraga iyi misego woterura ikavaho hari iyo ntebe ariko idafite imisego hari imisumari gusa bahonze bafatisha ibindi biti bro naraye ku misumari ishinyitse imeze nkuko tanza n'inzara ntariye ndavuga ati mana yanje ariko uyu muntu nawe yamenye uwo yanyoherejeho cyangwa ariko ibyo sibyo nari nitaye ku ntego yo gukorana collabo na mu gitondo haragera wa mutipa bambwira ati none hari ikintu ufite se duhaye turya ati njewe ndi gutyo urya bampaye ati polisi yanyatse ikintu cyose nari mfite 2,000 ariko nkaba mfite desa y'amashiringi nari nasigaranye ku ruhande ndamubwira ati ayo mfite naya sinzi gani mbawe yavunja ngo reka tuje gushaka umuvunja twaba tuzamukuja kuvunjisha desa turayavunjisha ahita njana muri supermarket tugura ipaki 2 z'amata na keke agapaki ka keke ibyo nivyo twariye ngo tumare ariko nabwo kubera inzara ni nko kugumwuma inzara yo yagukubise cyane tuzuhaga bro turarya reka utwo dukeke n'amata ariko sinahaze pe nawe ntiyahaze turagenda dusubira mu rugi wiwe urumva tubikoze nko mu masaha 5 tuzutse ahamagaye kamiliyoni baravuga ngo ntaraza ngo dutegereze ngo baratubwira saa 11 zigeze twe tuja kuri ya studio twategereje kamiliyoni kandi aza nka saa 1 ahashika itabangwa inzara iramwishe ngo nibamuzanira ibiryo bahitaje kumuzanira ibiryo bazanye ipura imwe y'ipirawu arariye tiyigeze ambaza ngo wariye cyangwa urarya cyangwa ibi nariko ndabona ikiryo nkumva niho hasimbira yego urumva turangije amare kurya arangije yamaze kurya asiga ibiryo kuri ya sahani atamwe ngo galaza we can eat this ngo wariye ngo dore bya bindi asize bita urumva ko nimbifata arabona ko yakosheje kuko atigeze ambaza ibyo kurya mbere uri kumva ntamwe ati oya nariyemeze neza tu ntama mzihorera twama tuja muri studio urumva ngo tumare kuja muri studio umutipe baratangiye dukora beat hari harimo ba melody uri abakoranye ngala kingoze urumva n'abandi bari harimo abasani kabisa benshi ngo tumare dufatikanya gukompoza barakompoza bose na kamiliyoni chorus n'igitero ca kamiliyoni naho ganjewe n'ibigande sinari mbizi turi kuvugana ibiswahili na kamiliyoni n'utwongereza turaho dupfuye nabi nari nzi ico gihe hanyuma uwo mutipe ararangiza kuri coding igitero ciwe na refuri ahita mbwira
ngo sasa nawe naza ngo ushaka kwinjira ngo ugakora ngo vasi yawe urumva njewe kubera ubwo nari mfite nuko umuhanzi w'umustar nari mbizi ko atanka umwanya wo kwisanzura ngo nsaragurike bari ko bakompozi yabo nje ndi kuririmbira mu mutima nkomporeza mu mutima ariko ndasohora ijambo nkaririmba ndangije ambwiye ngo ninjeyo ibo bagiraga ngo ndaza kuba ndi shakisha kuri bro ninje muri booth hari aba recording nakubise vasi ndahagaze aba tipi bose base bakoma amasho baravuga ati ngo doctor ngo musayininge ngo ninje muri ya rebo yiwe ngo please bose aravuga ati niko mubibonye ngo kabisa ko nakubise igitero umusaza nzavuga ko nubu zoshoboka none ko ari iyo mpamvu atasohoye indirimbo ho naramukosoye kabisa n'abantu bajya bumva sample nashize kuri YouTube kukira haba ko narasenze ngana mama mfashe sinsebere hano aya mahirwe ngo apfa ubusa ndirimba uburofa kubera wenda ubwoba na paniki kandi nari mfite inzara nariko nzamurijwe ngada numva mundi kiaranya nkampa afite ibikomere wakurimba nk'umuntu wiyahura uri kumva ndaririmba dukora indirimbo nziza nziza za hatari ndangije arambwa ngo ninsubirane na wa mutipe hahandi nawe arataha none ngo ngere hariya nta biryo kandi bihari ubwo ibaye iminsi ya kabiri ntakurya bro none ndavuga ati ndapfa pamagara wa mukazi ni wanje ngo Olivier nawe amusaza hano ibintu bimeze nabi pe ndaza kwicwa n'inzara so nimba mbabarira ukaza ukamfata wabugize neza arambwira ati mpereza uwo mutipe telefone arayimuha aramubwira ati so bimeze biti wa mutipe aramubwira ati mani kamiliyoni nuko ateye nuko bimeze yampaye umuntu ntabyo kurya naho kuryama n'ibibazo arabimubwira pe ariko avugana ibiganda wa undi aramubwira ati okay wewe aho kuza ngo nje mutore mutegere moto umubwira hanaha mu adresse nje ndayimwishura ageze hano nuko byagenze wa muntu afatiye moto ndagenda amubwira ati wigendere utapfira hano uri kumva uwo mutipe mani niwe waje no kunyibira ingoma yanje na sample ya kamiliyoni uwo yampaye ngo ncumbike kuko yabonye uburyo kamiliyoni yantritinze nawe ndagenda nja kwa Olivier turatetse turariye ndategereje kamiliyoni gicyambwira cyo ndategereje one week ngo dumburi dutangiye week ya kabiri ndamubwira ndamuhamagara ntayitabe kandi ansubize abagiye Burundi wakira aho ngaho tuka aho Uganda bro arangije umunsi umwe ahita nsubiza ngo galasi ngo nagiye mu ntara ngo hari ahantu ngo bita nimba ari gute uwo mubyara wanje niwe hansobanuye ngo nahantu kure sana ngo none ngo ngiye kugushakira tike ngo wewe ngo usubire Nairobi ngo bakore mastering y'indirimbo niba mara gukora mastering y'indirimbo njewe nzoguhamagara ugire gute ugaruke dufate video ati sawa nta kibazo yamagenda kandi hwi 2 weeks ngomba ndavuga ati ibi bintu ntaco ndi gukora hano pamagara wa muhinde w'inshuti yanjye numwe mani dore ibintu biri kumba bimeze gutya aravuga ati timwihorera abahanzi nuko bamera tireka ngo hetike wigarukire anyohereza tike ya bisi kandi ndagaruka ngo ngeriwe i Nairobi mpamaze iminsi 2 ndavyibuka nari muri studio y'umutipe w'umunyakenya bita Karisi mbona kamiliyoni aranyandikiye ngo ufite ngo mobile money ngo uyimpereza nyine nkoherezeho tike ngo ugende ndavuga ati ndayifite sinanamubwira ko nagiye pita mpamagara umuwo musista wari Kampala ndamubwira ati mpereza nimero yaho iwanyu ifite mobile money nyimuhereze ampeti arambaza ati se nanga ndamubwira ati tike ni 3,000 z'amanyake icyo geni yo nari naje ahita ambwira ati ati sawa tindaje nyohereza yama yohereza nyine 3,000 z'amanyake ifunze z'amanyake donc yabyohereje mu magande ngira ngo byabaye 100,000 cyo gihe ariko ari 3 nyine none urumva byashike kuri uwo mushiki wanje nje naranashitse yaje kuyanyohereza ngo amare rero umutipe arambwa ngo ntegereze nka 2 weeks 2 weeks ishize ndamwandikira namwe ati bimeze bitenya kubaha legend ati kubijanye na gahunda nyine yo gushutinga video ahita ambwira ngo iyihe video ati se iyihe video nti wamenye ni galasi wa mwana wavuze kuzafasha rero mwibutsa amateka kandi amateka atarenze 2 weeks abana ahita ambwira ngo ndabimwandikira nti yansubize yamandeka ngo amare kundeka ngo haci gihe
ndongera ndahatirira namwe ati se bimeze bitanya ko wambwiye gahunda ya video ahatambwa ngo okay ngo wewe ngo nubona amafaranga ngo ya video ngo uzombwira yampaye umuntu wari kunkorera audio na video yarabyanditse wenyine n'ama screenshot n'ubu ndacayagira none karambaza amafaranga ya video no yakura nubona video yo ku rwego rwa kamiliyoni umuntu wakubwiye ngo azakubakiriza azompurira abavyeyi mu nkambi bro uri kumva nahise ngwa muri depression ya danger bro namaze ibyumweru 2 ntazandya naringiye gupfa kuko urumva yamfatiye ikizera gishira hano numva ko mbaye umusitari abavyeyi banje bavuye mu nkambi none wa muntu kumubaza akatavuga ngo iyihe video naravuze ndasaze ndi umusazi cyangwa uyu muntu niwe wasaze nyine numvisha ari ndi mu nzozi nkaza nikoraho ti none nasaze tu ibaze noko bro narababaye nenda gupfa arambwa ngo ninshake ngo director ngo amafaranga video ngo ninyabona nzamubwira amagaye Shiva ndabimubwira Shiva ni nkamukuru wanje bro yaramfashije ni nk'umuvyeyi wanje nubwo batandusha imyaka myinshi amagaye wa muhinde ngo ni Shiva ndabimubwira arambwa atoke ya nuko noneho rero Shiva arambwa ati wewe munyomoze umwemerere umubwira ati nibyo nta bushobozi mfite pe urabizi ariko nimba ari njewe warukwiriye kuyazana ngo dukore reka mtabaza abantu inshuti imiryango ko nta muntu nobwira ko ngiye gukorana na Chameleone bareke kunsupportinga nkere tutankunda wa muhinda bimbwiye nzandikira Chameleone ndamwe ati nje ndi ready gushaka amafaranga mu bantu kuko nje ntayo mfite aho gutakaza amahirwe yo gukorana nawe ati none mbwira amafaranga nangahe yo gukora video uriko ndangije kumubaza ngo se ngo amafaranga nangahe gukoresha video kuyangonya shake ahita ambwira ngo I'm not a video director ngo talk to your video director urikumva ndamubwira ati se video director wanje ntari ku rwego rwawe video yokora quality yayo ni nkaka kandi kanje wabonye naguhaye gapfuye nabi kandi nshaka ko dukora ikintu cyo ku rwego rwawe wembwire ngo none ngo nje ngo ntabwo nkora ivy'ama video ngo uzobaza abakora ama video urumva nubundi yarabikwepse kubya Shiva yambwiye neza cyane nko rero biba bisanka birangiye aho ngaho noneho birangije natangiye kumwandikira mwishuza mubwira ati se nimba nemeye ko noshaka amafaranga nkaba ngusabye kumbwira amafaranga bikenewe ukambwira ngo yaye ngo we ntuzi ukora ama video ngo nzabaze ngo abakameramani n'aba director kandi nje uzi unkorera tokora kuri level yawe wambwiye gusa wawe ayakorera akaba ariyo nshaka tugakorerwa n'umuntu ukora ibiri kuri quality yawe ahita ambwira ngo none ngo nje ngo I'm not a video director ngo talk to your video director ndabyihorera none haciye igihe rero numvaga ko bitagishobotse byo na Shiva yambwiye niko bigenze nyine arankwebye none ntangiraga kumwandikira ama email mwinginga ndamubwira nyakubahwa ndakwinginze mfasha ntabarira ubuzima ubiri yawansezeranyije umfashe nkora indirimbo rerere ndamwinginze yamansubiza ngo amaye your father Rashize uri kongo mase ndi papa yego ntago ndiso uri kongo ndamuko nguko niho byageze niho herezo ryabyo ndabyihorera rero maze kubyihorera nagize ya depression nakubwiye ndababara mbaho mu nzu ibyumweru 2 nzandira kurya birananira inzara man nagiye no gusengesha bro navuze ati ahubwo wenda ngira abazimu baza banyiruka aho banyicira ibintu nagiye gusengesha maneza aravyibuka n'umuyumbe nagiye kumureba ngwino senge ibintu ngerageje ko byanga rere nahise ncika intege nja down kurya biranga hari umushuti wanje waje kumara 2 weeks wanje areka akazi kiwa kazantekera kugerageza ngo ndye naranze nararwaye narapfuye ngo mare bigeraho birarangiraga story ya Chameleone nuko byagenze indirimbo ntiyasohotse naje gukira icyo gikomeri haciye igihe kinini kubw'Imana nza gukora iriya ndirimbo ya Save Mulenge hiti boominga ibikindi kintu Imana inyereka ko yo kuremera inzira zo kugeza ibikorwa byawe ku bantu bidaciye mu bushobozi bw'Imana w'umuntu nuko byagenze okay urumva ko no rugendo rurerure kandi na pole cyane iyo bitekereje ubona byaratewe n'iki kugira ngo akwihinduke kandi yari yakwijeje ibitangaza abahanzi benshi b'aba star niko bameze
niko bameze bakoreshwa n'amarangamutima iyo ari imbere y'abantu agashaka kuvuga ibintu bimugaragaza neza ariko yasubira inyuma mu gikari ari wenyine agasanga yavuze ibintu atazoshobora yarangiza niko gukwepa nta kindi kibiri inyuma pe kubera ko sinje wa mbere abikoze nigeze gukora n'indirimbo imubifinga nyuma nise ngo ni kwenda so navuzemo ko yabikoze Jean Paul Samputu n'umuhanzi w'umunyarwanda uba hanze ukomeye bakoranye indirimbo video aramukwepa arabura Viviane wo muri Kenya n'umuhanzi kaze wo muri Kenya bakoranye indirimbo aramukwepa aramubura araruha akora video y'utukatuni aho hano ubu tuhaye tuvuga nti aciye iminsi ngahe yabikoze ba Double J ni wakurikiranye ikiganiro cya manager wa Double J yavuga uburyo bari ko baganira neza bari kumwe ngo agereyo biba birarangiye bamwandikira rero bararuha bakora video atarimo yabikoze abantu benshi ni behavior ni ikintu kiri mu myitwarire yiwe ariko siwe wenyine abahanzi bakomakomeye iwe icaba yamaze kukubonaho kiba carangiye icaba ashaka n'ukwereka abantu ko ari umunyempuhwe yagiriye umwana impuhuki izamuka n'ibiki ariko kuko batazi bizokurikiraho kandi azi neza ko nta media nari mfite kubona ngo ndabivuga ngo musebye ngo musenyeri izina ntabwo yari afite hari gihe batinya kumwangiriza izina ariko nje yarazi kuri level nari ndiho ko nta na televiziyo yonyakira kandi naranabigerageje koko ndazibura so muri make nuko bamugira gutya kantwana ireba rakanto gutya kare aha gutya kumwe uzujana na nta kibazo okay tukomeze ntaca kavuye tuge ko turasoza nabo hanyuma urugendo rurakomeza ukora Save Mulenge iba viral kabisa hano hose Galasi aba Galasi watubwira wenda ibyo iyo ndirimbo yakugejejeho sinavuga ko ari iyo ndirimbo yonyine byahise biba uruhererekane mkigera muri Kenya nagiye indirimbo z'urukundo bisanzwe mpageze muri 2015 nkora indirimbo ivuga kuri gakondo nahise ngo umutima wa Afrika ndi gutaka Kongo sitamani kuishi Dubai Kinshasa bazuri kuliko Mumbai nitarudi nyumbani ninde waruzi ko tuzahinduka nk'abana b'inzererezi nk'abadafite aho bakomoka kandi turabana b'imurenge olala ye abantu barayizi narayikoze abantu barayikunda bayikunze urumva nahageze hateye ibintu byo gukora udufilime tw'imico n'ibiki mpita bati nanje wo kwikora akarimbo kavuga iwacu kuri Kongo taka igihugu take community yanje ndayigakora karakundwa ariko sinahita nkomeza gukora indirimbo z'imico nama nigumira mu by'umuziki w'urukundo nara muri Kenya mfite abanzi bakomeye twakoranye bita ba City Boy Bawazire n'abandi so ariko nyuma nagiye muri studio ngiye gukora indirimbo y'urukundo bisanzwe mpageze producer wanje yari umurundi bamwita Pasi ndamushimiye Pasi Boy so mpageze arambwira ati se man ibintu nabonye kuri stati s'abanyamurenge benshi zibara z'icyatsi kibisi zanditseho ngo Save Mulenge ati ni ibiki abantu benshi naka nkavuze kugira ngo ntibazaza banyitirira ko ari nje watangira hashtag ya Save Mulenge sinza nshaka kwitirirwa ico ntakoze so uwo mutipa ambaza gutyo ngo amare ko mbaza gutyo ndamubwira ati iwacu muri Kongo mani hari intambara imurenge urumva no uburyo ni kampanye yo gutabariza abantu ahita ambwira ati none suri mubi koraza kuririmba umukobwa n'ibibuno n'ibiki uri kumva ati umuhanza azakora ikintu kiriho atukoze indirimbo y'iki kintu yo itiba ubwo ndashaka kukubwira uburyo nakoze irandirimbo si ishaka si bumenyi nari mfite mu bya politike ibyo nabikoze mu biganiro byinshi abantu barabizi ariko inzira z'Imana z'imihamagaro ni ibihumbi ndakubwira ukuntu naje gusanga hari umuhamagaro bibi bitangaza kugeza uyu munsi aho nisanze mpura n'aba minister n'abagenerale n'abandi mwe mutazi ko bose ntibaja tibaja online tuba posting so ndangije
mpita mvuga ati ariko ko ari byo twama tuyikora twikenereye hiti kubera ari ikintu kiri ngo tumare mpita mvuga ati makanika yazamutse aha hanyuma hariho Save Umurenge nama ntangiraga gukora iriya ndirimbo urebye nta magambo menshi yahambaye arimo yakunzwe nyine gusa kubera ko ari ibintu biriho ibyo nanabikuyemo isomo niyo mpamvu indirimbo zanje batanga komine Minembwe none indirimbo nkarara nayisohoye umunsi haba iki ngiki ngatanga nakoze haba iki bukarara nagikoze bituma indirimbo zanje zigera kure atari uko nzi kuririmba kurusha abandi iryo ni nibanga nibi abandi bahanzi korana n'igihe bizatuma indirimbo zawe zigenda atari uko ari ubuhanga bwinshi muri make nuko nakoze iyo ndirimbo iramenyekana imenyekanye mpita ntangira kuvuga ngo ese ko nakoze indirimbo nyinshi zimwe abantu bakazikunda ariko nkoze indirimbo bigitangaza kubera iki nakoze ubuvugizi navuganiye abantu navuganiye ubwoko navuze akarengane nubwo atariyo yari purpose zaje giturumbo ariko uyu murongo ko mba nari mwiza ushimwa n'abantu bakanambwira turi intwaro ukora ibintu bizima byo girira gahinda abandi no gutabariza abandi kuki nkwiriye kuva muri uyu murongo muzima niko kuko nahise niha umurongo wo gukora ibintu nk'ivyo nkora indirimbo za ikiduhuza kiruta ikidutanya hari amaze kuba amacakubiri mu banyamurenge ya zahagumino twirwaneho biki nje nkakora ikiduhuza kiruta ikidutanya nkavuga Colonel Nyamusaraba Colonel Makanika turi bene nyirakivuruga kivuga icyansi kimwe nkora ibyo iyo nise final war aho nari kumbwira abantu ati turamaranye hano hanze ariko Makanika tuvuga nabi iwe ariyo reka twemere ko yagiye gutabara aho ntuze Nyamusaraba tuvuga nabi iwe ariyo bari kuri tele bari bafite byibuze icyo bari gukora muri icyo gihe njewe ndihe wewe urihe twe tuhatumaranye niho nahise final we ariko bivuga ngo ko Makanika ariyo we urihe Colonel Gakunza ariyo we urihe Nyamusaraba ariyo yo we urihe so urumva nagendaga mbwira abantu bari amugabanya amatiku byibuze bo bariyo so ni bene ibyo ngibyo kare yanje itangira gutyo kugeza kuri uyu munsi okay urakoze cyane ndumva nsiganye nk'ibibazo nka bibiri sawa muzike yawe ni gute wisanze deja muri politike nubwo tutabivugaho cyane utubwira uburyo nyine wisanzemo usanga nyine deja wabaye nk'umupoliticiye nubwo wenda ntamukwise nabwo ko munyita ntacaha kirimo umunyapolitike King Pass reka mprofite kuvuga iki kintu ni imyumvire ya community yacu kiri hasi ciriritse cyane umuvyeyi wese wobyara umwana akaba perezida yonezerwa wobyara umwana akaba ministre yonezerwa ariko baza bagira ngo ni ikintu wosimbiraho utarakurikiye iyo kariyeri politike si icaha ubuzima politike ni ubuzima tubamo bwa buri munsi umunsi ku munsi ubuzima dutuyemo ni politike kandi zigira kategori hari politike religieuse ariyo twirwa mu ikanisa kuri ni politike ituganisha ku Mana uri kumva aho hari politike economique hari politike ni byinshi so politike si icaha unyise umunyapolitike ntago nje nza mbihakana ariko ntacama ca politike mbarizwamo ni ngifata hagira icyama mbarizwamo nabwo nzobuzemera barambivuga ariko impamvu nemera ko unyise umunyapolitike nta kibazo nuko umuziki wanje ni politiki imeze gute rero ni politiki ishingiye ku kwigisha amahoro ubumwe kurwanya tribalisme kuko ivyo nivyo ndirimba kwigisha abantu umuntu none uwo murongo ivyo bikorwa byose bihurije hamwe bavyita iyo system none ni politiki yo kwigisha amahoro kwigisha urukundo kwigisha kudagira amatiku no kumva ko umunyamurenge ari special umupfurera ari special ku mubembe umuntu ni nkundi okay waje kubyisanga mu guterera nakubwiye ko ari nk'umuhamagaro nagiye muri studio ngiye gukora indirimbo bisanzwe y'urukundo nk'izindi zose wa muntu wambwira ko tugomba gukora iyako kantu yabonye ka trending kuko nka undi muhanzi ushaka ko indirimbo yawe imenyekana turayikora ngo tumare kuyikora abantu barabishima kubw'ubuvugizi nakoze wamare kuyishima kubw'ubuvugizi nakoze nza gusanga ni igikorwa gifite inyungu societe kurusha uko no baririmbira uko umukobwa ateye nuko aseka
ndavuga ati reka nkomereze muri iki kintu mbuwa akamaro ku bantu benshi kurusha uko ndeba inyungu. Ndakubwira nabyanarije igihe kirekire narebye ikintu gikomeye. Ndakubwira reka nsubire inyuma gato. Nakubwiye ko ntangira nari mfite inzozi zo gukora umuziki ukamfasha kubona uburyo nkubakira mama inzu na data nkabakura mu nkambi. Uko nakoze ubuvugizi biza gukunda mbona nkoreye abantu societe nyamwinshi ikintu cy'ingirakamaro. Nahise naguka nza gusanga na mama na data badakeneye inzu bakeneye igihugu cyabo. Mpita nagura ibitekerezo byanje mbona ko ntagomba gukora target ari ukubashakira inzu bazabamo kandi iyo nzu nzoyubaka mu gihugu kitari cyawo. Mpitamo kuvuga ngo nimba igihugu cyanje kidahagaze neza mu bijanye n'umutekano contribution yanje yo biyiha ahubwo ngo umutekano ugaruke ba mama batahuke. Nuko nahise mfata umurongo wo kwinjira muri ibyo. Urakoze cyane. Hanyuma kariyeri ya muziki yawe ndizera ko abantu bayumvishije urugendo rutoroshe cyane guca kwa Chameleone ba Lolilo bande inzira n'indende cyane. Lolilo ni benshi gusohorwa mu studio wishuye bakanta mu mvura narabikubwiye ni byinshi ntitwobimara kariyeri cyane. Hanyuma Garasi wisanze i Burundi tukwakira ku kibuga cy'indege twaganiriyeho akanya gatoya ariko tuza gusanga amajwi ntiyasohotse nk'uko twabyifuzaga. Ndagira ngo utubwire icyakuzanye hano i Burundi ibikorwa ufite hanyuma abantu babashe kubimenya nimba ari cyo bakora bakaba bakora nyine ibikorwa byakuzanye bakagufasha. Ufite foundation Galas Foundation nimba ari byo byonyine byakuzanye umwanya n'uwawe hanyuma ubisobanure. Urakoze cyane. Ndi hano kubw'ibikorwa bya Galas Foundation. Ni foundation natangije ifite umugambi wo gufasha abantu b'impunzi. Kubera nkunda kubivuga mu biganiro byinshi umuntu w'umukene cyane wabayeho barya nabi yakize cyangwa akabona akazi azavuga ati nzorya nihimure ku nzara yandiye. Uwambaye nabi akavuga ati uzi usanga ari we musaperi wa mbere muri quartier kuko ari we wambaye ubusa. Nanje navuze ngo kukwihimura ku buzima kwanje kukwihimura ku buzima kwanje ngomba guhereza ibyishimo abantu bari mu nkambi kuko nje nabihaburiye. Niyo ntego ya foundation yanje. So nafashe umugambi wo gutangira gufasha kandi mbikorana none bitewe na kariya nari maze kwinjiramo yo gukora umuziki wa advocacy w'ubuvugizi cyangwa se activism. Ndangije gukora uwo muziki Imana izigenda ihaye kwagura iguha ibitekerezo bizima. Naratekereje ndavuga ati se ibi bintu ko ndirimba amahoro haririmba ko umunyamurenge umwe n'umupfurero akaba umwe n'umubembe akaba umwe n'umunyinto n'ibiki. Nta kintu cyo mfasha gushira ibyo bintu mu bikorwa kurusha kubiririmba gusa mu magambo. Iyi foundation rero nayiremye nkatere nk'ikibuga cyo kurealizamo cyangwa se kuzurizamo cyangwa gushira muri pratique cyangwa gushira mu bikorwa izo ndirimba. Kuko nimba ndirimba amahoro hagati y'amoko yo muri Kongo uyu munsi nkabahuriza mu mupira bakinana kandi bagaseka ntibarwane ndi gupratika neza ibyo nzandirimba. Uri Kongo nimba ndirimba ubuzima bubi nabaye mumbwira abantu ngo ejo birahinduka reka kubwanje buto urugero byahindutseho mbabera umugisha. Ninza gufasha umuntu wo mu nkambi nkamuha inkoko imwe twarayibanyemo azamenya neza ko nyuma yo kuba mu nkambi iyo myaka ibayemo hose yohava kandi akabaho neza. So nashatse kurema ikintu kizatuma nshira muri pratique ibyo ndirimba muri theory. Yego urakoze cyane. Hanyuma ibyo bintu ni ibiki wenda wabisangiza abantu? Mu kwezi kwa gatanu itariki 19 nibwo namuritse foundation muri uyu mwaka imaze amezi 5 gusitangiye. Ariko ndashima Imana ko yaduhaye amaboko tugakora ibintu bihambaye. Muri Kenya heruka kuba imyuzure yasenyeye abantu batuye mu mazu aciriritse tameze neza bamaze amezi n'amezi barara hanze. Nagiye kubasura biri ku ma website yacu bazabibona. Tubashira amamatera tubashira ibiryo twabahaye imiceri ibishimbo tubaha n'ifu ya sosoma tubashira amakotex ku bakobwa tubashira n'amahuzo yo kwambara.
bari abantu benshi bagera muri 200 cyangwa hagati ya 200 na 250 gutyo. Abantu bo bivizita kuri website yacu aho nyuma yabwo twahise dutangiza gukoresha imipira y'amaguru hariya mu nkambi. Uko twicaye hano we tuhadukorana ikiganiro n'abashuti bacu hafi aha badukurikiye twese twabanye mu nkambi. Uzi uburyo mu nkambi kubera ko nta muriro uhari saa 12 byibuze ubu mwagize n'udupano soleil mbere saa 12 twabaga twaryamye uri kumva cyangwa se saa 1 kugeza uzuja kugera mu gitondo saa 9 mu gicuku ibitotsi byashize ko waryamye kare ukama wicara mu gitondo bukira nta kintu ufite cyo gukora. Uwo mwanya iyo gap yo kutagira icyo uhayikora gitera kurambirwa ugatangira kugira ibitekerezo biri negative. Aho abana benshi tungana banywa amayoga abandi bakaja mu biyobyabwenge. Ibyo ni ibintu nabayemo ni testimony nahagazeho. Ugasanga abana bari kwangirika atari uko nabo kifuje ahubwo kuba mu buzima bubi noneho bakabura icyo gukora bakitekereza cyane bakagira bwihebe mu buzima. Nanje ndi muri abo zabayeho usibye ko njewe Imana yamfashe sinakoresha ibiyobyabwenge ariko nakaza ntekereza ngafata urugendo nkavarya mu nkambi kazenguruka nkaja kugera ijya ku mashuri y'abarundi rya tuzohagera nitugera Musasa tubabere uri kumva uhaye uvuga ngo reka ntangare nje nigeze kuja kugurisha ndagira ngo ihene za papa urabizi twigeze gupanga ngo tugurisha amahene ya ba papa urabizi bigeze kuzabagura amahene tukayaragira tuyagurishe duhabuke tuje za Uganda uko kose n'ukurambira taburara bwari buri muri twe ariko umwana w'umusore azagirwa no kugira activity yibuze rero uhita ugira uburara butaguteye kuko wavutse ahubwo bitewe na situation uri. Ndavuga ati ni ntangira gushira imikino hariya abana bazoza bakina birirwa adatekereje nabi kandi uzarebe ikimenyimenyi duhemba bake yabakinye ariko ibyishimo bigera ku benshi n'abatakinye bagasaka kuko inkambi zayuzuye. So muri makeya twafashije abapfakazi 50 inkoko bamwe bari kwambwa ngo babwire ngo bazitunge. Ndavuga ati inkoko siyo yohindura umuntu ubuzima bw'umuntu uri mu nkambi timuzitunga ahubwo muzirye mubagira abana barya inyama kubera ko nanje ubwanje nari mbizi ko ubwo buzima hari igihe twakaza turya inyama rimwe kuri bonane na Noheli bro dufite mama dufite data turi mu nkambi none umupfakazi udafite umugabo azaba inyama bazibona gute. Uyu ni mukuru wanje Soda yampaye screenshot y'umupfakazi wamwandikiye ngo kuvageze mu nkambi ngo nibwo akirya inkoko uri kumva bro. So ico kintu narababwiye ati muzige mubagira abana barye kabisa. Ico kintu ni ikintu cyanejeje mu buzima. Abana baba bari abapfakazi message zabo nza mbona zonyine n'umugisha. So hirya y'iyo match hirya y'ibyo byo gufasha abapfakazi abantu baranyandikiye twakoresheje match ya basket ni ya foot. Nyuma baza kunyandikira barambwira ati turabizi ko ubushobozi ufite atari umurengera kuko nawe abavyeyi ba turaca abana mu mwanya. Cyo ni ikintu gitangaje nzogusobanurira impamvu nkora gutyo kandi nanje data na mama bakiri mu nkambi simbuza ubwenge kandi sinataye focus yo kubahindurira ubuzima. Nabyo ni ikindi kintu no gusobanurira uzogitegera. Then ndangije abo bantu barambwira ati ubushobozi ufite bushobora kuba ari buke tugusaba ngo twongera amafaranga menshi dukinira amamiliyoni n'amamiliyoni reka dukinira arya n'ubundi waduhaye ubushize ariko ugira amakipe menshi bibe shampiyona tihabe match y'umunsi umwe itware nk'ukwezi none tubone ikintu tuzoza duhugira nama nsubira ntangira indi shampiyona yari irimo amakipe 10 nyuma bakuramo 2 amakipe 2 kuko abana batari bujuje imyaka bashobora kuvunika bitewe n'uwo bahujije batanganya imitsi. Amakipe 2 akina 8 akina shampiyona barakinye mwarazibonye twarabiza uploading aganda nashimira King Pass watubereye kuri tele kugeza kuri uyu munsi turi mu Burundi. Hanyuma tuza kugeraga ku munsi wa finale. Kuri uyu munsi wa finale ndi hano kubwo gutanga ibikombe abantu barabibonye n'amafaranga yabo batsindiye n'imidari nkuko twabibasezeranyije. Hanyuma twahisemo kutareba gusa ku ruhande rw'abahungu twibukana abashiki bacu kuko si ngombwa ko tuvuga ibintu byose ngo tuvuga umuntu mwizina atabiduhereye uburenganzira ariko wowe urabizi twiga muri uriya mwaka twigagamo ni 3e commercial ikiza mbivuze twicaranye uri umuhamya Soda nawe yarahari hari umukobwa twiganaga
wigeze kuja muri biriya bihe byabo by'ukwezi ndamwibuka twiganura mwibuka yes uri kumva bamutumye ku kibaho kwandika akaza dufatira note sometimes cyangwa sinzi nimba bari bamamaga yagiye ku kibaho nyine biza kugaragara ko ibintu bitameze neza kubera ko atabonye uburyo bwo kwiproteje twebwe nk'abana ndabyibuka njewe nawe twatangiye kuririmba turirimbo two kumukwena nyine niko abanyarwanda bazakora tuvuga nyine bira gahunda zabo tumusererera ikintu nona kwicuza ariko ni kubwana nyine n'imyaka y'ubwana icyo niyo myaka kubera izo soni byamuteye gusubira imuhira yamaze 2 weeks atazaza ku ishuri kugeza igihe abarimu bakoze batuma abantu baja kumuganira ati ibi ni ibisanzwe humura garuka ku ishuri araruharagaruka uramwibuka neza kandi ari umukobwa mwiza yari umukobwa mwiza sana so agira iyo complexe ku kintu kitamuturutseho ahubwo ari ibintu biri muri karemano Imana yaremanye umuntu so uwo munsi muri ibi ngibi rero byanteye kubitekerezaho ndavuga ati wenda ho hari abana bakigira izo challenge uja muri izo gahunda zabo ugasanga kugira ngo atagirirwa batamuseka nka burya twasetse wa mwana akamara iminsi yiwe nimba ari ingahe ataza ku ishuri agatakaza amasomo ejo agatsinda so twafashe umwanzuro wo gusura abana bo muri segonderi tukabahereza amakotexe bakoresha baduhaye umubare w'abana 2547 nibo bakobwa biga imusasa ni benshi cyane nibo benshi ni benshi cyane ariko ubushobozi njewe nari mfite bwari ubwo gufasha abana 1000 so turi ready gufasha abana 1000 zabo twarabiteguye birahari no guhereza abakinyi bikombe nayo bakiniye ariko mu minsi turaha Imana se igira amaboko wa muntu zohinduka tukabona yindi support twofasha abo bana kuko ibira by'inkoko kubapfakaza twashizeho kritere kuko zirashoboka kuko uzuvuga ati turafata umupfakazi ufite guhera ku bana 6 ufite umuryango umuremerereye ufite ubuzima buri hasi kurusha abandi kuko ibyo biragaragara barabizi ariko umukobwa nti wavuga ngo turahereza umeze gutyo nta kritere bose ni bamwe iyo gahunda yose ni ibageraho kimwe so kubavangura birababaje no kugira abo twoselecting birababaje I wish yuko twokabonye ubushobozi twabafasha bose ariko niba utaboneka turafasha abo n'ubutaha tuzongere dufate igice cyasigaye n'ikindi uko iyi fondation ni ugukora ku buzima bwacu bwose kugeza pfuye ndizera ko ukiraho muri fondation yawe limiti hari umuntu wese yatwerera ya by the way umuntu wese yatwerera mbonereho no gushima umuvandimwe bita Mporeza Mazeze aka Tiger Baba no mushiti wanje so twabanye mu nkambi y'impunzi bro hari imusasa so maze gukora ibintu byinshi muri iyo fondation amaze kubibona yarampamagaye arambwira ati bro narebye ibintu wakoreye bari abapfakazi ndebe uzishima bafite ndeba bari abantu ukuntu bishimye mu mamace ndi hanze nkora akakazi ndikorera nje sinakorera undi Imana yampaye umugisha ngeze ku rwego rwo kwikorera nareba ibintu uri gukora uri mu buzima bwa Kenya nzi kuko naho narahabaye numva niciye urubanza ati nariko nama numva ndi kimwe kibaza uko Imana izidufata ati umutima wanyu ncira urubanza none nutegura ibindi bintu uzombwire nshira mu kuboko kwanje nari na bwarakeye nk'iminsi ngahe ntegura gukora bino bintu ndabimwereka projet bro nkubwiye ukuntu yansupportinze ncushobora kubyumva Imana iguhe umugisha Mporeza Imana iguhe umugisha kuko imusasa havuye abana benshi baki hafite na barumuna babo n'abanyina ariko kubona ari wewe watekereje gukora ico kintu uri intwari muze uri intwari kabisa nico novuga gusa Imana iguhe umugisha hanyuma abandi bana bagiye hanze ni mwiyorganize muze mufasha abantu bo mu makambi mwasizemo cyane ntabwo ari ngombwa guca muri Galas Foundation ngo muzane inkunga zacu muzanyu ngo tuje gukora njewe ku izina ryanje maze kugira mu muziki mfite connection nyinshi ku buryo nosaba n'inkunga abandi bantu ariko nawe wobikora uzanye inkunga yawe tukabikora ni sawa ariko nawe ntukirimite bikore ku giti cyawe championnat yanje nivamo habe iya ntungane nivamo habe ya pass nivamo none babe busy cyane bwa bwigunge tuburwanye tubutsinde tuzoba turi intwari yo gukura umwijima tukazana urumuri aho twabaye so muri make ya nuko abadutera inkunga hari uburyo bwinshi hari website yacu ni www.galasfoundation.org
urasura website yacu urabonaho uburyo watanga donation. Hari n'uburyo bwa M-Pesa yo muri Kenya kuri mobile money ni 0711 743 1 0711 743 1 amazina ni Jacques Bisama. So iyo niyo M-Pesa dukoresha kuri impuze, ariko hari uburyo bwa PayPal, wabubona ushobora gutangaho donation yawe uciye kuri website yacu. So Imana ibamugisha, hanyuma ubwo ngira ngo nsobanura ibyo ngibyo. Gahunda ukuntu imeze ni na gatanu tuzamanuka i Musasa, tuzohera ku gikorwa cyo guhereza abo bana b'abakobwa ubwo bufasha tubafitiye uko bungana kose, nibwo bushobozi Imana uko izozi tugasanira tuzoba dukora ibirenze. Hanyuma ni posho hazaba umwanya wo gukinira umwanya wa gatatu. Noneho niyinga habeho finale. Turimo turanapanga hariya ibyuma biragoye na sound, ariko nitubibona nza performing. Nibwo bwa mbere nzaha ibyishimo abantu bo mu nkambi biciye mu mpano yanje. Cya gihe twaririmbaga tutaragera muri studio, ubu ngubu ndabakubita concert mutarabona kabisa. Ndi umu performer mwiza nanje ico nciziho. So ndizera ko tuzishima. Harahiye. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, Galas ndagira ngo utubwire ijambo riri ku mutima, urebye urugendo rwose twavuze kugeza aho ushobora gufasha inkambi yose atari famiye yanyu gusa, ugatanga ibyishimo mu nkambi, abapfakazi, abasore, abakobwa, ukaba ufite fondation ishobora gukora ibyo bintu bingana gutyo. Ijambo rimwe abivugaho niri? Ijambo novuga ni ugushima Imana. Bro, ndashima Imana yo mu ijuru musaza. Icyambere ndashima Imana ko nageze hano nyuma y'imyaka 10 heruka. Ikindi ngashimira Imana ko yandindiye ubuzima n'ubugingo. Kuko imyaka 2 cyangwa 3 ishize sinari nzi ko noba nkiriho. Nageze muri bwihebe y'urupfu bitewe apana situation y'ubuzima kuko iyo ni ya rusange, ariko kariya yanje hari ibyo yanyinjijemo mbona ko mfuye burundu. Nananditse igitabo ku muntu wandika amateka nzi ngo n'ubundi ngiye gupfa tu abantu bazagisome nta kibazo. So ariko uyu munsi uko ugera kure cyane ni nayo mpamvu iyo rasoro igiye kugusimbutsa hejuru izibanzika, uko niko Imana yankoreye. Ndi igitangaza kurusha uko bitekereza, kandi nagizwe igitangaza n'Imana bidatewe na background y'umuryango wanje kuko uri mu nkambi, bidatewe n'amashuri akomakomeye nize, ariko Imana yampaye umugisha ntegwa amatwi n'abakomeye n'aboroheje ku buryo bikesha Imana. So nahisemo gufata bike mbona kabifashisha abantu muri ubu buryo, none mbigezeho. Zari inzozi zanje guhera mu bwana gufasha, ariko kubona mbigezeho nanje mama na data bakiri no mu nkambi ni ikintu gitangaje. Uri kumva impamvu bitangaje ni iki ngiyi? Uri kumva njewe nzambwira abantu ngo njewe ninje mukene wageze ku nzozi za gikenya kuko data na mama bari mu nkambi. Bro, nta modoka ngira, nta nzu mfite, ariko ibintu maze gukorera abantu n'ibyishimo maze guha abantu, njewe nageze ku nzozi zanjye. Njewe inzozi zanje zari zibiri nzikubwiye. Nari mfite inzozi zo gukora umuziki nkamenyekana. Narawukoze kandi naramenyekana. Si ku rwego wenda rwa Chris Brown, ariko umuntu azamenyekana kurusha bingana naho waturutse n'abantu banyu uko bangana. Hanyuma iyo ubirenze ukagera handi ibyo abari bitangaza by'Imana, ariko icy'ingenzi nuko uyu munsi umuntu wese umunyamurenge wese ubaho azigalas, kandi ntabwo yamenye mu nzira mbi. Sinambaye ubusa ngo nje muri social media kugira ngo menyekane, kuko ivyo navyo zokumenyekanisha. Sinzanza ku hano ngo ntuku umuntu ngo mvuga umuntu nabi, nkuko muza mubona social media abantu nibyo baharaye kuvuga ibintu by'amatiku, gutuka abantu kugira ngo namenyekanye mu nzira isuku. Nta muntu tugira ni kibazo nkeretse uciyumvamo wenyine. So ivyo bintu mbikesha Imana rero. Naramenyekanye mu mpano yanje. Kimenyimenyi cyuko namenyekanye muri iyo mpano nuko hari ivyo yampaye ndi gufashisha abantu, kuko simpinga sinkora ibintu. Icya kabiri, nari mfite inzozi zo gukorera abantu, ngafasha abantu.
none mbigezeho ntaragira inzu nta modoka nta kintu na kimwe none ejo bundi nama numva gusa iryo jambo rinjemo rirambwira ngo muri introduction yawe uze wongeraho ngo ninje mukene wageze ku nzozi zanje ngiki kuko inzozi zanje iryo jambo rirakomeye so ndashima Imana reka dusoreze aho ngaho murakoze murakoze cyane turabashimiye ku mwanya muremure twafashe no rugendo rutoroshe twavuga umunsi wose urabizi iyo tuganiriye tuja mu mateka amasaha akagenda ariko kuba utanze umwanya ungana gutyo kugira ngo bisangize abantu benshi turabigushimiye cyane nshimira n'uwo twari kumwe kuri kamera ikababona Online TV ndetse twari kumwe na DSM Motivation muvandimwe kino kiganiro muraza kugisanga ku macano atandukanye DSM Motivation ikababona Online TV King Pass TV Galaxy Music aho hose muraza kukibona tubashimira ndetse tubasaba gupartaja batarakora subscribe mumashe kuzikora ibintu bigende neza hasigaye tubararikire finale muzazibona kuri zishene nyine hanyuma ufite ubushobozi ufite ikintu yatwerera yakwandikira Galaxy hanyuma nawe akagiramo ukuboko kwiwe muri ibikorwa byiza turabashimiye cyane nimba rero n'ijambo bavuga asante sana nashoje kandi Imana ibaha umugisha ciao ciao